Talafalava o talafo le video Samoa. Wauna ia le palemia o Qatar le vaenga le Hamas ia tali le iane i fuafuanga fowa Amerika mo le tau fio le tau i Gaza. Whai mai le CNN sa whaisa whido i ngā Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ma le suisi ni o le Hamas o Khalil al-Haya. Whamaunia le Hamas le lato maua fuafuanga ia Amerika a wa whaelo stasi o sui o le whainga malo Israelu wa wala au nei mo le whaasaulo toi nātua le whaasapuru walu o tangata Israelu o lo au whaapangotai le Hamas ai whaamatu ua ne fōia Israelu pangotai o lo lato tau fia. Tau wa tele lana yaso i o rumana iai le iluiluina ma le whaatalanoina o le mataupule nei pe whaamata le awa velo na mo se mapusanga o tangata mai taua i o lato whaitu po le ato e wha umi atu foi sea mata upo. O se saotanga o nanga whaasipai o le Spy Network o lipotia na amata nei Europa e le tunu o Belarus o tu SSA na nei e le au su e mai le Czech Republic o Hungary ma Romania. O whamtaranga ia o whaino mai e le au su e mai dea tunu ma le ofisa le o Czech Republic e whaingo le BIS o lato ta ue se pepa o whamataranga na maua e le tim o le au su e sipai i nisi vaenga o le tunu i le atu Europa o sipai mai le vaenga le KGB a Belarus. O whaidua le CNN wa tulia foi agents e lua mai Belarus sa maua lo o au fia i rea mata upu. O le suesuenga whai pēr lea whaabau malolo o whaaururu le Unia Europa le ofisa e ta ua le Eurojust. O Belarus o taita ia le presidente o Alexander Lukashenko e mawhana tele le la maftanga ma Lucia. Sa o lātou whaatangaina Lucia e whaonga o lātou teritori e ui mai eios whainga na whaia whaasanga atu i a Ukraine. I au sataria wa whaamatu mai le federal government a le atu nuu le lapta inga whaapapawe i tangata au sataria o loo fuafua whaimalanga atu i Nepal. Ina walipatia mai le tapanaina leo le atu nuu o tangata sa solo te tee whaasanga i le malo ma aititi mai peto o se furufitu ua mariri wai. Whai mai na 9 News o le au solo te tee sa whairoro lātou te tee whaasanga i le whaatu la whanoina o le whaongaina o le social media, ma lona whaongaina whataitainga wa polokai nisi o onanga te tele pe o le Facebook, X, ma le YouTube. Whairua le ripoti ai titi mai peto o fast se lau fast fulu rima tangata o lo manu nua mai le nei whaarabelawe. Whairua le malo au stadia ta wala i le upeng ta whailangi le Smart Traveller e au i tangata au stadia no sta ia lapta inga molo lato saunga le mū. Wa momoli le whaamalo le urua i palemia ta maita i o Samoa le fionga fia me Naomi Mata Afa i le palemia whiriwhiria o le atunu o le aiai talu o na mai a le whainga palo ta talu ai le atunu. Ta ua le Radio New Zealand o le saunoanga fia me sa whaasalawina whaapito le televise wa ia whaaftai ai fo i le atunu o Samoa. Molo lato ono sai a mai se whaaftai fo i le atua i lo nā lofa malona whine mu i le atunu a o whanga solo ai fuafuanga o upufai o malo. Whailua le sa whapito e tā ua leo tangata, ma o le whai unga ua lātou whaia i le pālota na seima vātu nei, o wha tutu mai ei o lātou sui le pālemene mō le isi ni mātou sanga. O mai atu ina ne fo i mara wha maoninga mai le au le malo Samoa, o le asoru o le vasa fau, o le urua i sau whainga le pālemene lona se fulu mana valu a le malo Samoa. Talamuri o se marianga i le vāo au stadia ma Vanuatu o le ale whaatonu ina lona sainia i le so, e peona ripatia mai le teo whaava malo a New Zealand o na ua whaimalangatu Anthony Albanese i le atumotu mo sana malanga a siasi. Lona winga lao leo lo le mautonu le tūranga le marianga le te minei, a le masina na tenei na whaimalanga nei le minsta o le puipuinga Australia, o le minsta o le vai whafo ma le minsta o mata uptau Pasifika, whaimalanga i Vanuatu e whaamanatu ai le whai uina, o whiutana inga na whaia e whaatatau i le nei marianga. Pe amare 5 miliona le a whaamatu atu e Australia i a Vanuatu mōre se furu tausanga e whaatupe ai nisi o tau mawhainga e maise o mata upu tau i le tau o puipuinga ma le tamau ainga. O tau le lipotere o mailoa tonu po le a o tau whiai le saininga o le marianga pe tai o lo whaatatari nei po le a tonu le tūlanga o le ai a wā e mai au na malanga au panisi i Vanuatu o nā ngā isa o lo le i le whonutanga le forum o lo wha ngā solo i le atu Solomona. Ia o tala ia le Radio Samoa, wa fo ila whaafunga mai le ne yaso,
O le a mawhaifo na mau se si whapoponga i le taimi whapene i le aso atai au manuia te le lava ngā ruenga pe au matiu te uwhenga ia i mala tātua tunonga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. Sunga o whenga whakao elo ka wale fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fwoi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala bea i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Avia maua sosa, Omega Ka, Ia maloi moa, Omega Ka, Savale tau mofie, Omega Ka, Fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. O le manu lula wa yei tātou i New Zealand, o le mauala vo le lua se lau tala i le sei a le Digicel, e vave eina ma whanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha i le sei i Australia te tasi, ma o le ni whabitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso ta itasi se fulu e te ai le whaa. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi lima i vitu. Amo. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, se momoli atu ai. Lo fai la Samoa, Matalasi. Solo la poia o la paolo luna sami I la pe a
Masulungia ele basina Me va a prefer Nangalo atu oea ita Samoa Ole penida ole vasa Pacifica Angi mai se matangi Se mongoli atu ai No lo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi E mongoli atu ai lo fai la Samoa Matalasi Ia, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tā puai. Ia, mai se fo i o le sila mai moa sa mo le atinu pele. I le nei fo i aso lua. Ea. Aso iwa o le masina o se tema lua afe lua se fulu mane lima. After le tua, lo na anga le lei ua te tai mai lo tau soifua. Ia, ma se malo si fo i o le au o le nei ua tātu toi whelua i e lumo le nuu, e le o tu o le nuu. Whiloa i fo i pu e o manu ai le o pu e o mala. Sa o fa la leile tu o i lo wanga le lei. Ma lo lofa ua tau muli muli pea ia i mātou o lau whanau. Whaalongo tata. Vaonga ta. Whainga ta. Ma le whaalongo tata. Ia. O pu uma lava nai ave ia i tātou. Peitai. O le lofa ma le... Muti vale o le anga le lei o le atua ia i tātou. Ua whaatusa lea. Ua o se tau e lele ma le lau wha. I ia le atua i lo wanga le lei. Ma lou le tau i masui i le tangata mi o valea. Ma le tangata mi o le anga. Ma le tangata whai mea le anga. Ia me ka koe kala ngoa le meo le tali ye ma tātou fia ma sangi foi. I le lofa ma le anga le lei o le atua. Wa tātou toi lau lua whesila wha iai ma wha penei. Ia, ele ngata i ala leo o le Radio Samoa Football Lima Iwa Tol. Ia, ai wha pena fwoi. Ele wha fonga mai o le atunu i tawhai fi o le lalulangi. I lunga o upera o tawhailangi. Fola SS. Instagram. Facebook page, the Twitter. Ia, whapena fwoi mo le tātou YouTube channel. Ia, mai se fwoi. Space X. Ia, ma le tele o isi fola pe o le TikTok. Ia, ma le kiko. A talofa wa bitoa. Mo folofa ia te oe le nei fwoi au auli o le asolua. E na uanga ngaifo feiva o Samoa. Tiu te sa ala husu iai le atunu ina uanga nga ele la ele tai au. Ia, wha malo whai o le whaiva. Wha malo whai le tau a tai ma le lavu papale. I o tau whaiva e pei ona masa ni ai. Ia, onis. Ia, e se ele matila ma pō le whala i aso te itasi. A o alo whaiva tama whanau a Samoa. Whaiva le ngā tei whale, whaiva le vātea tea. O whaiva fo i la langa ai le vao, mga ngau le vao, ia ma whaiva le tōsivi. Sa o wha la le leile tua. Ia a o nei atunu. Ia, o whaiva masani a o le au whai awala, o le au awe ta vale. Ia, o le au whai a onga i tonu o potu a onga, o leo. I mga hala SS. Ia e le ngata fo i le nā, o e ngā lulua i whale mai. O wha ato anga, o whale o loa, o whale ngau si mea. O le a lava le ngā ruenga o te tofi ei o e le atua, tātou whaafeteia, le anga le lei o le atua. I awa noa o lo o tātou whaatino hai o tātou tiute. Ma le saunga le mo. Alo, le tau ata i le lei aso, i lātou umba o lea ua tūlo lanta i le manava o ngā ruenga, le tū ua fo i o a onga. Ia, o le te talo lava ma le whaatua toa, ia te oi lunga o le ana tele. Ina ia e vava i fo le saunga le mu o le whanau lea ua tu ua la tu waonga. Ai foi a isi avaka vale le mimi ka ia mo le am. So na wha sawa au tau ta vale pa una tu la lata i nā i le. I le kolosi ma maoli i olo ia ia onga. Ava iane na ia tātou whanau.
ina ia saunga le mu, welo sio kei fo i e. Whawhetai i le whai ungo le vai aso wa tōna iatu, maua se malo longa le lei. Ia e mase fo i le mamalo le atunu upa anga tō tino, o wō mai masani ia e mase fo i o a inga. Pa anga le atau severe i lunga o le leitio. Ia ma tātou walata, ia whapea fo i le upenga ta whailangi. O le tātou pola Kalambe o le nganga i fo whaiva me le asunga fua se yo o le asfareide. Ia ai le ngata fo i lea, o le tātou tāno awa ma le lau e palu i astonai, ma mo moli ipu o le aso ma le tae au. Aftai i lau tau te talo mai, ma le tāpua i mai o alofa anga, moli mai. Ia, o le as whanau o sinei ko inga. Whaaftai te le atu loutou wanga le lei. Ia, ma loutou alolofa mai. Ia, ele mawhai o le sila le atua i loutou loto moni ma le whamaoni. Ia, ia vi ia i le atua i se au onanga ma se tautua whaale au i lau whafonga. Ia, sila fia le atua le nganga ma le loto. Ina ia whaongawa no uma. Tātou te maua e whatino ai le au nanga ma le tautua e pei ona tutofi e tātou. Ia, whaaftei tele mo alofa anga ma whaabrianga o le aso whanau o le a taua savea. E kua maanga ia le malolonga le na whai. Koe malolo, koe maangafi. Ae, e whalongo atu. Ae, wale whakukunga kai, lunga le amio. Patalo foi lunga le tatu apia for liga, the Facebook page, e alfa pia foi le tatu YouTube channel. Pa anga totino, o uso pa tua whawhine, wo me masani, ia mai lato ua tau muli pea, ele au nanga ma le tautua ane si fonga o Samoa. Ia mai se fo i le Pola Kalambe, o le nganga i fo whaiva, male tanoa ava e te maua i le sao. Matalofa ia i latou ia o mua mafo i lunga le tātou mei a vito talofa lava balole e soifo wenduia ia whapena fo i ia le tuafine malo soifua Fortino Josefa ia whapea fo i ia le tuafine ia Erolini le tamba matua o le tātou ainga le fionga ia masoe le tamo vaisingano ma le tamo foleni whatalofa atu Malol se fu mria ia va pe foi le uso ya se manu talo fa se manu alo le se fu mria ea le se ka ko por Kalambe ngafi lo winga ko ke fiu e fa longo le pese fa vo wi da tadielu talo fa lava Christina Tanovasa alo le se fu mria ea o ilea talo fa o sia talo fa sia manu po manu Tina Taumata, ia talo whae, mahalo whaaftei le mafuta mai. HJ, enjoy watching your show, Blessed Day from San Francisco. Ele pese vole le bande, ia lava, Frank Sinatra. I left my heart in San Francisco. Those golden gates along byway. Ia lopa mani. Ia ina lo famana tuai fo ia te oi ia po febe tuai San Francisco. Michael talavalava o utualunga talo fai malo se fo mun via va taile mafuta mai. Ia fa pe fo ile uso ia etepati famita alo se fo mun via. Eddie Tovio, alola se fumria. Oil no from me out my Lelicio Minster. Ea o tele i vai Lelicio Minster. Fale Baker, alena faya tua la Ulisio le lava yaso. O le matematenga lava le na iali a taua savea. Ea ai tatu te fatel tali. Pole ale taibia wale fidangalo. O le fionga i le ali i Palemia. Ia o maona soantau ma fautua whapitua. O le a fili mai ai. Ia le tātou vaenga o Minster.
mana tuala, e le mwhaina wha autu, mai le minister le temi le nei o le aile, o iai le o le malo, i te tonu o le tātou o tunu. E le mwhaivoi la o na wha lawi loa wha lawa i tele le temi le nei. Ai te tau no o mua i a ao, mai le whailau tusi o le whono, i le au mamalu o le malo, mala na whailau tusi. Walesi chained, malo le soifua ria, whaftai le mafuta mai, e Sau J. Morse, ka whiwhi, malo le soifua e Sau, from Sydney, Australia, o whaamoana alofa ifo, talo whalava malo le soifua ria, o le matua telo mata upu tātou talanua nei iai. Ia, wapena fwoi o na tatala i le tātou leina sistemi. I whina ngalo lava fwoi o le atunu, u lātou ia ma tātou mate matenga. A e le whapea o se mea o le awhaia. Whea ngai se unga tālo whalawa, o le sunga ia Give Go, Master, so le tālo whamalo le seifu manuia. Siliana, whatalo whātu, from Auckland, watching you from Auckland, talofa Siliana. Evangelist Rarotonga Miti, talofa, alolsa, keep it coming. Press the like button or even smash it. Wait, hey, let it press the like button. I say longa ke kango kail sa malavo. Yeah. O pule fatoia. Talofa balo sai fumanvia o toa ula. Watching you from Las Vegas, fatalofa to your tattoo ainga umalava i America, I misalava California, Las Vegas, Colorado. Ia leanga ia tulunga Long Beach, Redondo Beach, Compton. Ia mai lato olo i Seattle, Washington. Nisi fo i o le tattoo tunu olo alalama papa au. Na yo tua whawhine mo tātou ainga o lo whawhonga mai. E le no whanga au tū o le Kalesia Jesu Keriso, le upa ia o asunga tai. E Salt Lake City, Utah. Whatalo whātu i ato ula. William Brown, malol se fumanuia. Nato, talo whalava. Lei atau le sā, so lau. Malo, o whengai seunga, matalo whātu le tātou polkalame i a teo tau usa mo tua whawhine, e tufa le tātou polkalame ina ia whaingo fie fo i o na māramana maitangata. Ia matari ie fo i lātou, if you find it really educational and informative, then and funny, then share our program with all other friends and families that would love to laugh along with us. Ia lena, leo utou whaalongo atu nei iai. Ile se fulu ma le tasi. O re-council, ai tu ma lo ese. Se fulu ma le tasi. La le me u koe o angi koe whaikau ngi pāloka. O mea u ma nei o lo tau mawhai tangata nei ina ia toso pea. Ia le whatau tonga. Ia delay, ia mawhapena o na toi tolo ma toi tolo. It will never happen. Listen carefully to me. Those tactics and those tricks will never work. It will come to pass that the head of states will finally have enough of all your crap. Of all your bull dust. And then when it settles, it will be time for the swearing-in ceremony. Yes, the oath of allegiance ceremony for the rest of the members of parliament. Ki ngā whai aku a koko ngu le Colesville ma le kasi ngu fōa ua manu malo ai. Wa sāu noa Samoa matusi lima i le whātua tua i le tua Samoa ua tasi e avea ma whai ngā malo. Mai voi la le sfulma le tasi i o i tu malo to e whai lato recount. Ana le whapea e lo o iai i te tonu o le whawai, whapea fo i ma te unga o tu la whono o le panota lua fe sfulma liwa. Se manu, e tu la i fo i le komsino whai ngā panota, e pui le mamalu o lana ngā luenga, ma lana au whai ngā luenga. Ai lenga o lo sipela mai le whawai, o tula whono whainga panota,
le whaatau ino le a ia te tau, o le fina ngalo tangata ina ia toi whaitau, a le la o whea tunei le tala. Because at the same token, the commissioner, the electoral commissioner, should have stood up and said to the court, look, I'm here to defend my staff and also to defend the integrity of my office as well. But because it is stated in law, o le mea lale na, ia lea wausu sta i lor komisina mala au whengaluenga, ina ia whaatino le recount. E mana ia pe ana whapeo le recount, o male toi whita wina, o palota mai tu malo ne is full maltas. Pe ana whapea, ena o le tai tolu pe tai wha pe tai lima, ni palota e vala ai malesi sui tawa. O le mele iai, ia leo tōt sinsila iai. O le maulaloa, o le lus fulma lua, o le tele, o le whaasolo e lunga le whaas fulma lima, onus fulma le ono, se lau se fulu, se lau whaas fulma le tasi, le vao palota i le tele, tolus fulma le tasi, luas fulma le wha, valu se fulu, se lau ma le lima, luas fulma le lua, o lesi palota, a leisi tu malo, e iwa i tu malo, fa se lau, fas fulma le tolu, na malo ai le sui o le fast. A o le manao, wa sui uba i manao e whaitau, o sui, na tō u ulu ma ti tō, ma pā u ma whaia ina ma tō i lalo. A le HRPP, a le ua mana nao, e toi whaitau a toa lava. You knew very well you lost. Wa e whaia ina. Ai le ma whai lava. O nau tau talia ina. Le anga le me mata ngā tele. Tau te toi aisi fo i leisi maasi asi. Tu lau whaafonga le atunu. Whaalu taimi, whaalu resources. Ai le loa. Wa le ma whai. O nau tau talia ina ma le whaalo alo. Lau tau whaia ina ma le mata ngā. O le bea sa le mata ngā. Wa ali ani mai. Le maasi asi, ai ma le mata ngā. Io, le ua whai atu lau tala lina. E uba mai le recount lea. Wa waila le vave le whapisinong. Le lope uma tai au. Wana a matata nafi. Sau ma le so tai au wa uma. Io, it's finished. There will be no other results rather than the official count of the election. Io. Mai mau pēla whape te tongi se tupe. Iana matua le lola, ia le lawali ia wale teimili nei. Ua matua manifini fia, ua atua laumani fia le mea lei nei. E whai o le fio e avele le mata upu le i whamisinonga. Ai, o le mea leo mama ia tune iai. Le se tupe le HRPP, se tupe tawa o whai fo i lele. They don't have the cash or money to pay for the lawyers and even to pay the courts because the court cases, the minimum is 5,000 and 6,000. Where are you going to get that money from? Whaoso tu la oe. Whaoso tu oe tu le epa tu lei oe te alu ave lau tanki. This is a collective consensus e tau mtato wo mai whaile mele a o le a la le tupe. Nā le tupe te tongi ai le whaamisinonga. Te tongi ai malaulo ia. Wa makango kua le kanga ma kua pua ila. Whale au ngā, kango kua le se mea kango, kango lo le mese. O te ata, ai te tau o na matua ma mafa ma whata ua le upu lea. Mai a le a tau se vea i a te oe le te pula mai whalongo mai. Le sui lea a le HRPP la alu ave lantangi. Fea le mea te amai. E te lua misa au ma le pō, te lua misa ma le fine. Ma lauto lua. Ma le lua whanau tō tele. Nao le lua misa pō ma le au, e le to le leilo ma fau. Ua tangi atu si fine i a te oe. Honey, baby. Se ku ia ngā cases. Ngā mea walea e whai ranga ko inga whao so me o kou. Ko ki o e whai. A la le mea lea tutongi. Mau te lofo i tate whai o ina le mea le nei. La le tupe la tongi e le wha misinonga. E koe o koe whai mangisi lo.
Le whawhele ni kongi le kalon. Ai whawhewhea pili o ka miki o le aonga. Ma mea ai. Ma tā ai tā lafu. La whawhea na whai. Se tu uia mea. Tati e te toi whai a ina foi. E ngoi e oki whaarua la ia lea. Ma lia ia lo loto. Oilo, ko kiki anga o la klori ma kāpenga o mea ma o alu ma avela o whanga. Al mea nei o iai. O olo e leisi mea ta o le family violence. Wa fiu le tinama le to lua e fautu atu. Wa malo le mea lai tala noa maitu le epa. Le lau fai atu sa o le tala nei atu oe. You will thank me for reminding you to put your priorities in place. Yoi. Fai au priorities mau filifilinga e tā ua ma au ngā mo loto lua ma lau whanau ma oe. Ele ngata ilo fai ina whalua au e oti whalua ai le māta ngā ma le māsiasi le nā. Na o ai fai toa i nei mea ma lo lātou i lole lei e fai ina e le lei se tali mai al whamsinonga. And the courts are very mindful. And they are disappointed with wasting their important, invaluable time and money, resources, the staff at the courts. Ko ke o mai ara, e whawelewale ko maka upu. Ai ko kwhai mai o ko wa ya kau, ngai ko ke lo le ia e whaase lau ia paloka e malo lesmi. Le ai ni wha maunga. Ni mea na tapu e o ni tufanga tupe. This is a conspiracy theory. When these guys lost fair and square. Yes, of course, all of you, HIPP, and even Tulepa, they don't like to hear this scenario. It is the true, honest scenario that I'm warning you. E te whalongo mai ona e manuia la ia lea. Ai le whalongo mai. Yes, I've been through the process and listening to the feelings. People will regret it. Whapetanga ma I mau ana I loa o whaalongo I ale atou sa vea ma le telo le nei teimi. Whawhafonga le lei le saunoanga le fionga I le tamaitai, pāle mia tausi o le malo tau ave, o mai I le tai au ma le ule le nei. No moai nā le toa fi ma lie o le loto. Tua I umi o whaatalitari awa I ato le whaftai wa fio mai fio me whaisa na tala I le atunu masau noa. Whaamanui ai I le fionga lauli al mali atoa. Sanga I ane ai o le tai I lau fionga I le lauli al mali atoa. E tau ave le tofi pale mia o le tātou atunu. Oa tūlanga ua o iai le whainga filifilinga le atunu. Ua sau noa matu lei Samoa. Samoa have spoken. Ia, manuia lo tula I mai e tau ave le tofi pale mia o le tātou atunu. Fia mea have spoken. Fasiliri le autu stala. E aini au tangi o whai. Poni tangi ale sapa. Tali fia mea. Au te le loa. Ai, au te tonu I le teimile nei. E le ai se tangi ua tāpena ina. Whai le malo, ua tusilima iai le atunu, ma tangata Samoa, o I tātou le nā. Whaftai fia me, pēr whai e sao lau sao noanga le nā. Whawhitai, if that is a genuine attempt to say, congratulations, Lauli, for your victory on the general election of Samoa and taking over the prime ministerial portfolio of the country. That is us. O tātou le nā. Whai le nā mo I tātou. Sitting here, fia me pa o eise la so ta inga. Talo na le whainga pālota ma le fionga. E le pāle mia filifilia. Whaoli ori mai. Le sunga lauli al mali atoa. Tali fia me le ai. Le mau lava se mafso ta inga. Al te mumuan le. Leo o whai atuai se tala ma whaamanui atu. I le tōwhia o le sunga lauli al mali atoa vem pāle mia.
Toi fesili tu stala. Anga lua fe loa ilam papastui. Tali fia mea mafkaui. Io, whain maa tala. Whai ona wha i loa mai ia mata upu sao lua. Soa lau pule ai matala noa ai ma wha soa ai. Tali fia mea le ai ngi maka upu. Mea lava tau i la tau ia, mea tau polkiki a ka sia ai le o a fie fo. Ele polkiki la lea. O tātou vava ai atu nei i ai i le mūtini tini o le la. Lea, o tātou vava ai atu nei i ai. The dirty politics of Samoa, the delaying tactics so that they can drag this issue on of the swearing in of the oath of allegiance and the swearing in ceremony. The tricks can work sometimes, but not all the time and not for long. Hello, ata. E te le i o mea e whailo atu i le ata. Lale mea leo na ata le a taua savea. O te ata ona o le maa lio wingo tangata. O te ata pe a utoe manatu, matoa manatu i le amatanga, ma le teimi ua tuanai. The sense and the common sense of Samoan politics is going way beyond the imagination. Le tātou tū ma le anga i whanua. Le tātou ngana ma le vātangata. Wānei. Wā matu wā vā i le whangatia. Ai mā fua mai ai. Mā fua mai a o tōu ia. Tai o le atunu. E le o tai uma. Ai mā fua mai a te o tōu ia. O lo o tū ma li ai. Ma o tōu te. Ona o le ai o se malusi anga whapurukiki. Ia i o tau ma o tau lima. Lea wha luang kokolo. Whea loro le mua i longa lua. Zawa le kamisanga i le tauinga mua le lua. Whelusu marikasi koko nguku kokolo solo. Fui vai. E le wala koe sau nge le mea lele. Wa le pau nao tala e watu i tagata nei pea whai whaua ma lo ma whauli uri tō pea. I le pule a Samoa, tō i nātu o sau loa le atunu. Tō whaafonga i le tala le whai whiau le na whai anei le. Le whai ngā lotu atu le epa. Ai nā le mo ini ma titilo ai ma isi au li ina i tua peua whiita le whai whiau. Tu le epa, ma le ita pipi. Tō te whiita pea, ai sea. Nā le mea ua umi ai ono tō whiita. Nā le mea ua umi ai ono tō tā mai. Ele maua se mea le leima se nganga o le atua i le ita. Ma le fia tau i masui, ma le manatu whapito, vai upo le whaiwheau. Ala, leo toi wha leo atua. Everything that comes from Tulepa's mouth is all because of hatred, hate speech. Sa wale tala te wha longo e le atangi ai se alofa ma se mawhana whana o le alofa. It portrays, it conveys hatred. Ita le loto. Nei se me le lei ai. Le se me le lei e maua mai ai. Upu ia le whaiwhau. Wa tutu la isi au li ina tuitua. Wa pe wa tu i tino fo i lea. Wa feita i le whaiwhau. O whenga o au li ia mai i le whaiwhau. Whena o au me le whaiwhau. Ai sau le whaiwhau malana sa vali. Pei na tuli mai e le atua. Sau e alu sa o lava. Whai sa o lava. Mo moli sa o le sa vali lea le atua. Malana mi o tonu i luma. O mata ma whonga o tu le epa. A o whaafonga uma le latu a inga. Le whaafale tui ma e lango ia i atu lepa. O le au tū le nā, o le ita. Wai loa le whaiwheau. O stangata ita ma le whaali i tele tu le epa le mea o iai. Ai le o le whaatasi e lea. Ua whaalua, ua tele mea ma tautia. Ua ina ina ai le toi ina. Ma ua i loa ma maua tuai, lona vavaa.
o se tangata ua tumu leita. So se tangata lava ua tumu leita whapea. Nai lola ia lea. Ua matua sao fai, matu vai lua i ki Apollo i le patua ma le ua. Mea tonu lava le nā. Ua tua nofo le le ai, ma soli vai e le ti Apollo. O ala winga e ale ti Apollo e fai, o le ita. Fia tau i masui. E le mana o na te taliaina, lona whaia ina. E le mana o na te taliaina le mea le tupu. Le mea le tupu, ua whai ngoa. Tu ma le anga lea le tupu. O le malolo whaata mari. O le mea le nā le tupu. Whao le mamalu. O tau sisila. Sa unua i le whai whia. Le whai lotu. A o le matua matau tia o le sāwali le whai whia una whai ai. Lotu maulalo. Ave ese le ita. E fiu la tu le pa. Malauri umai e toi kiu mai fole le luma fale ma fia nice talk mai. No way, Jose. We already seen it through and through. The hatred that stays within these people. Yes, and it shines through. Matua lo mamao tu lava. Sa wale tala. Ole matua tala le ti Apollo. Sa wale tala. Ole matua tala le ti Apollo. Do you know, we as Samoans all over the world, the diaspora, the international travel of our Samoan people all over the world, we need a peaceful transition of power. Ole mea ta ua le nā. Ma nei yo la whalongolongo nei le fionga I sa whapito. Le asparele na sa ima vai atu nei ma nafi ma le sa talo aila na whontanga. Ma whaululunga uma matanga luenga. Ma whaululunga lango. CEO and ACEO. O le aunga o le wha moe. Whai mai le saunoanga sa whapito. Ua toi whatepa o ia I le tausanga lua felus fulma le tasi na ua whaato a mae a le whainga pānota. Ma le filifilinga le atunuu. Lea sa o tau sila ia I le vevesi na o iai. Na o whaamsi nonga lava me le nawa I tau. E o mai lava ina ua ta ape le whainga malo. O le lua felus fulma 5. O whaape na lava. Le ale si vaenga sili na tā ua le saunoanga le sau whaapito na tuu I nātu. I whaululunga ma sui whaululu. O matanga luenga le malo. Whaala pulputonga tu ma oti le malo. Sa ave eila na whaafetai. I le teimi o tula I mai e whai ma palemia. Whatasi ei ma palemia o le malo tau ave whaumau. Ma ia lapata ia ai. E pei ona o avatu le tele o taimi ma le whautuanga. O ti ngā ma mawhatianga o le whainga malo o le fast le lua afe luas fuma le tas. Ona ua fase fulu tau sanga o ngā lului tangata nei I lalo o le TAPP ma tuila epa malana ta inga. Le ai nisi au ngā tupulanga I tuatu maluma mai. 40 years is a very, very long time. And it is difficult to change the mindsets and attitudes of people. They have been groomed into such that it was difficult for them to change. And this was a major challenge to the new government of the day. Nā, poto mai ai mori futiafu ta se sao noa I ai le fionga melo te loai. Whawhetai lawa fionga le sa whapito, ma o te manatu. Ua e ama ta mea I le tai au le nei. Ua te tau ona sila to toa I eitu le epa. Mai la tau o lo whasanga tau pea. Awa, lela whai atu. What is your legacy to le epa that you want to be remembered by and leave behind
for the generations to come of Samoa. Nothing. Zero. Zip. You will only be remembered by somebody that didn't want to relinquish power and the peaceful transition of power to the next government. O le a manatua oe o se toia ina whaingata, ma le loto ngata. Ma le le manao, e talia ina lona whaia ina malona malolo. Malona musua, e alu ese mai le ofisa o le panemia. Ma tu ina atu le pule. I isi tangata ua tofi mai e Samoa. Mea le nao le a manatua ai oe. Le whawhawhonga Samoa le lalo langi atoa. Ma o le a manatua e tupulanga. Ne mea le nei. Ioi, ala la le na. E le te tau na toi whaulu maloa i sisi le mata upu le nei. A o tau fo i o lo o li po i ai, ma li o le toi ina le nei. Lei ma se o tau e se ake. Se fatu e fautua ina ai le toi ina. Ioi, upu sa sao na le ua watu nei. Ana o tau le lei, e le masei ma misa Samoa. Tau te le, au te inu ai tau te le bali lie. Pei o upu na whai, e aso mua le malama. Na inu i malia ai le malia wa ai iai le mea na ai le loto ma le mea na manao iai. Ia mama e le tamaitai, le awa aso mua le malama. E apa au tau malia mai. A wao le atu maupea ne yata, ma tala noanga ma le whaasoa le a tau savea. E alu tau sanga, e ola pea, ma whapea i matala no tangata. Oka. Se matau tia o le tāua, o le lapta inga, whapea fo i le tua lalo. Alei a tau savea, and it will always be remembered. Because I told you so. I said so. You have a choice to make. We all have choices in life to make. You choose. What you choose to do is to break up families and break up the hearts of the people of Samoa. O ina fo I la, e tu matila mai ai, le ai o soutou alolofa. Ma sou alofa tu le epa I le atunu. You're a troublemaker, a trouble stirrer. Whawewesi whaolo a taua, opu mana. Tufal tātou polkalabe ina ia whaafonga mai tupulanga. Mautou silafia la ia lea. The consequences of those who will be taking petitions and pursue legality or whatever the law and the courts will say about your petitions. O le tala sa o le tala lina. Wha I lo tinga ina e totongi. Le whaamsinonga wa e toi whaia ina. Umana whaia ina mai le panota. Toi whaia ina mai le whaamsinonga. Toi la lafo mai le whaamsinonga. O le tupe totongi. Ma le lua paia inga. E te nofo aima e pusi nofo mai pusi kata inga. E te leto e songi le awa le oti. E te toe alu ai, e te toe tamo e ose whaipule. Po se sui tawa. So you look at the difficulties and the complexities of the situation that you have a choice and put yourself in. And it's not only yourself. Elena oi, tu uiai masio to lua ina. Tu uiai masio whanau masio ainga. Nā le tilo tangata. Se ai whai a kuari ua makua koke minu me ai whai a. E koe mai fwoi la i lele ingo. Ngā le me. La fwoi ka whiki e yo. E lo koe 1-2 me le whamsingonga. I lele o. Whewhawai. O lea toi tau tala i tangata. Atala noa fwoi le tangata o le ato toa le leo na. Ia upu o le whai upu. Whame ea? The withdrawal symptoms of denial, the cognitive
will be denied. The capacity to think properly and converse properly will be in denial. Te leo mai, te awai mai e fu whapena, wai alua ma e le awala. E alua ma kaukala le awala. Awa, la mua whapena isi ko inga. Me o la vaenga fo i le inga whakuana me o. Wa whaia inga o pākalu ura. I le pāloka. Awe whase lau e vai, le vāmare. E manga o e whai. Who in the right frame of mind would want to have a recount when your votes is 400 less than the winner? Ai se tangata ma le mafau fau wola, ma le mafau fau sao, ma le tō whāle lei. Nā te loa o le ese lau pālota na whaia inai. Ale la o e whai le recount. Ele me le whaalu taimi. Whaalu malosi, whaalu tupe. E mea nā le o whai atuai nei. Mafau fau le lei iai. Tu le pa. Ana ua e loto maulalo pe o le saunuanga le fionga le sawhapito. Wa le leva o na file mū le atunu. Le na saunua mai atua. Tua olo o le Palestinian Senate. Ana ua e talia ina tu le epa. Lau whaia ina ma lau malolo. Wa leva o na file mū Samoa, and Samoa will be able to move forward and move on. Ale mea nai tup. Nea la ua mai nei la lisi swinga fau ia. E to a valu whaipule fau lea ua mai tonu le HRPP. Ese mai le tono ia no mai o tamatuai o le aulukapi le HRPP. Nena kapiteni mai ia papastui. Ia ai... e pou mai nā ia le ala rimoni ma lo au. E huka ai whantoe. Ia ai o isi vaenga o le skalamu o le ntai ma tonongata. Le toa valu la ia o mai nei, the new MPs for HRPP, I want to lay you a challenge. Ia. Awala tala le whatu nei. E le toi songi le HRPP i se ta inga o le malo Samoa i le lumanai pe a le suia le tai. O taula i e to valu le o mai nei. Fau filesi. Ma tau a mana na o se amatanga fau. Lau, no i tau le o batu ia te o tau. O tau tele o tau. E valu o tau a to ono tu le pamala la wali i le whatu a lewo toi fo i mai nei. O lea la ulu i a te o tau. Change things a little bit. Au tō mana na oi le tō whaidu mera le nā. E ma whai ana suia, whainga whawai nā, tā o tō i nā. Ma whai ana pule tō tasi e ia le isi tangata. Ma u mau le pule. Tango fe fatea tu lepa. Kick him out. Let him go. There is 8 of you. The number stands. And there's energy and there is strength in that number. Number 8. Numero atoa. Anyway. Stand your grounds and say, this is a new generation of HRPP and we want change. And the challenge is for you right now. Kick him out. Ia, whai malie. Tau ia nā malolo. O mātou te le fia te pēr i se vā. Ma whalau wai. I se kapeteni. O matua longo a. Le fia ma ino o tangata. Le mea lewa iai. E o lava i o tau tangata. Sā tau muli ai. HRPP supporters, they were sick and tired of being let down. Sick and tired of being on the losing ship. Ti e se vaa. E uli vaa.
change your leadership. O le tala lana le atou se vea. Ioe. Sui le kapeteni. O tau ia tau walu o mai nei. Listen very carefully. That is my piece of advice. Yo tau tutu malosi, tutu fatasi. Mo tau au fatasi. Awa o le mea lava le tasi o le ata ina iai o tau I lo tau o langa fa porkiki mau whai o malo. You will be led down this path the same way everybody else traveled. And you don't want to travel this way. Te le whititi e le seisi vangoto. E whai mai e la uli. Le tama na wa ai whatau waa iai. E leo o I se a onga maua lunga po o se universite. A o lana tautua I lana apa whano, ma lana solo whano, ma lana walu sanga. Ma lona alofa I tangata ua whaia inai. Sa I loa tausi tupu ma tausi mamalu o tui leapa. Lale mena tupu. Nā le alu esea, alu la uli ma vatu mai mamalu o stoina. Yes. Ia whalongo le I upu nā. Ia whamai tala toina, e le se le tala lea ma le sao noanga le a tau sa vea. When Lauli left to the upper side, he took all the prestigious and also the honorifics o mamalu sa iai alu ma ave umwe Lauli. Ala lea o se ei nei, wa ave mamalu o lea tua, ai la ei, ma pale la ei la uli, ile tofinga maa walunga, sa manatu whatau wa a ei tangata nei, tu le epa, limongi, whanatoe, ma o tau u ma lava la o iai, ma e, wale toi fo I mai, o tau sila ile maa losi, o le tomai ma ngā waa wha le tangata tautua pe ona whaia e lauri. Organizational skills anga waa e le lau mō e tangata. People skills ona anga waa wha le tangata e weso ta I ai ma tangata e atangi ai e isi tangata e ai le mea alofa I le tamalea. Ai a. Oratory skills. Le mea alofa le atua i ai le fue ma le to'o ma whaangangana ina e whetalai. E le atua o upu. Wanti la ia. Whakua ai. E whiu la tangata nei e toe lue whapenei. La aulu le ngoi, la aulu e pepelo. E sili atu ana pepelo I a satani. Wa uma mautala e whai. Soli tu la fono, soli whaavai. Aia, e makua ule le whapene. E le atua ma pui pui le tama. Aisea. Ona e sa ili lalo malo. E loto mau lalo. Ma wha mau lalo I luma le atua ma le atunu. E tau tala ma le wha e te ete, e wha soa ma le mi ngao. E tau tala foi, ma le alofa I tangata le atunu. Iana namu tau sila ye. Se tala e whai e tulepa, e sau au le tala rei o le ita, e wha le angai lis tangata. Sau lava, na o mea lava e si ai o ia la tau ia. O ia na whaia le mele, o ia na whaia le mele, la mele veu pakalu, uma ambea. Whao e le tua mamalu, tu atu le tangata siri o na loto maulalo. Ioe, nā te le I mā fau-fauina ona langona ia. A whai mai limongi la kou, a whai mai a whio wha, a whio mai Jesu e le kai pa I la auli le mele, I le tofi lea. No tosi sila iei. A ofo ina tui lunga a tautala e pei e whaasewsewalo ina e le loa
fola se fola sanga e whailoa i ei ma le atunu. Nā o le wha maali o antala, a o loo momoli mai i nā le maasiasi ma le mātanga. Nā te le i loa, whai se upu, e so ta i ai le atunu i lana anga nuu i lana tū ma le anga i whanua, o upu e pale la e ai le vananof. Nothing whatsoever. Nā le mele paelo ka longe fo lele e kongi a koe vai le ka lingilingi o a o le kaua i o le maa vo lele le pe a ka. Nothing whatsoever. Ai a sau nei e whai mai tala le anga. E wha amatanga ma wha amasia si e le sunga laule. Oh, yeah. Au le laki a, au le toi fo i mai. Le ala wo fo ya toi nei a tau ia le to valu ia. U soe o le to valu lea e to tele lau tau fai no mera. U o mai. O le teimile nei fautua tuai ma vatu le tu lalo le a tau severa. Peta la vau mai titi o tau tangata ma whātau waa i le waai atu lepa. E o tau tutu malosi o se olo malosi. E tali atu ma whape atu. Not this time to lepa. Not me. Not the other 7 new members of parliament of HRPP. Today, we are going to change the game plans. Yo. Tau e walewa whena e huka o e sau e afu e kui mailo ulu I kua skalam. Sau e se e ka alo kasi whale ngumere walu po lea sau whalongo e. O la ulu I tau le nā I a tau tau. O la utou whaafunga fonga mai. O autou se sila fo I ai. Fia se lau afe e mata. O le winga nao le tala le a tau savia because thousands and hundreds and the thousands of the numbers of you viewers, commentaries, people that share the program is why ona le tele o le savali ta vua e momoli atu e au noa ma se fefe ma se popole le anga o loo whaatino I lunga le tula fono ma momoli atu I maota malawa wai fo I la tau te feitai ave ese leita leo umana whai au no foi lalo mama fo fau. Fe me oso mai le itale na. O le oso mai le itale na le mea le ti apolo ina ua e loa ua la vea tonwa o I launga le fai. Tulo I lunga le si I le nasa no fo mai tu o le fai fai. Ai whalongo a kua mkwa ve vela me I onga pukaringa. Nga le fai kikilo mai vau kikilo sol va pengi. Kulo I lunga alu I fafu. Ai ko kiki a fai fo vako musu I foi. Ngai ko inga la ruma whapeka ko woi whafo. Ki ngā karinga I launga le whaiwhea. O inga mai ele whaiwhea au rea. Reki o vai a ko umalaunga le whaiwhea. Ele isa mea ngā uku ele le pengsinga le whaiwhea. Kung kua whika le whaiwhea. Ule whaia ma se whaalolo māsanga le atunu. A wale au whainga rue. Ja, na le no fa na tatu e tatu tala ia mai vai fanua e le Pasifika ia fa pena fo ia New Zealand nei ma o se talia ia fa pe fo ia le tapenanga ale sui le Radio Samoa e Sydney o se talia o si vai fa fonga Lona toi whaasalawina mo le teini muli I le nei a solua. Talafalapa o talafo o le Radio Samoa. Wauna ia le palemia o Qatar le vaenga le Hamas ia tali le iane I fuafuanga foa Amerika mo le tauwhia o le taua I Gaza.
Whai mai le CNN sa whai se whedo i ngā Sheikh Mohammed bin Abdulrahman ma le suisi ni o le Hamas o Khalil al-Haya. Wha maunia le Hamas le lato maua fuafuanga ia Amerika ma wa whaelo e stasi o sui o le whainga malo Israelu wa wala au nei mo le whaasaulo toi nātua le whaasapuru walu o tangata Israelu o lo au whaapangotai le Hamas ai whaamatu ua ne fo i Israelu pangotai o lo o lato tau fia. Tawa tele la na yaso i o rumana iai le iluiluina ma le whaatala noina na mata upule nei, pe whaamata le awa velo na mo se mapusanga o tangata mai taua i o lato whaitu po le ato e wha umi atu foi se mata upu. O se soatanga au nanga whaasipai o le Spy Network o lipotia na amata nei Europa e le tunu o Belarus o tu SSA na nei e le au su e mai le Czech Republic o Hungary ma Romania. O whamtaranga ia o whaino mai e le au su e mai dea tunu ma le ofisa le o Czech Republic e whaingo le BIS o lato ta ue se pepa o whamtaranga na maua e le team o le au su e sipai i nisi vaenga o le tunu i le atu Europa o sipai mai le vaenga le KGB a Belarus. O whaeroa le CNN wa tulia foi agents e lua mai Belarus sa maua lo o au fia i rea mata upu. O le suenga whai pēr lea whaapau malolo o whaaururu le Unia Europa le ofisa e ta ua le Eurojust. O Belarus o lo taita ia le presidente o Alexander Lukashenko e mawhana tele le la mawhitanga ma Lucia. Sa o latou whaatangaina Lucia e whaonga o latou territory e ui mai eios whainga na whaia whaasanga atu i a Ukraine. I au se tāria wa whaamatu mai e le federal government a le atu nuure lapta i ngā whaapawawe i tangata au se tāria o lo fuafua whaimalanga atu i Nepal. Ina walipatia mai le tawhanaina e leo a le atu nu o tangata sa sol te tee whaasanga i le malo ma ai titi mai peto o se fulufitu ua mariri wai. Whai mai le 9 News o le au sol te tee sa whairolo latu te tee whaasanga i le whaatula whanoina o le whaongaina o le social media, ma lona whaongaina whataitainga wa poloka i nisi o onanga te tele pe o le Facebook, X, ma le YouTube. Whailua le ripoti ai titi mai peto o fast se lau fast fulu lima tangata o lo manu nua mai le nei whaarabelawe. O whailua le malo au stadia ta wala i le upeng ta whailangi le Smart Traveller e au i tangata au stadia no sta ia lapta inga molo lato saunga le mū. Wa momoli le whaamalo le urua i pāremia tamaita i o Samoa le whionga whia me Naomi Mataafa i le pāremia whiriwhirio le atunu o le aiai talu o na mai a le whainga pālota talu ai le atunu. Ta o le Radio New Zealand o le saunoanga whia me sa whaasalawina whaapitoa le televise wa ia whaaftai ai fo i le atunu o Samoa. Molo latou ono sai a mai se whaaftai fo i le atua i lo nā lofa malo na while mu i le atunu a o whaanga solo ai fuafuanga o upu whai o malo. Whailua le sa whapito e tā ua leo tangata, ma o le whai unga ua lātou whai e le pālota na seima vātu nei, o wha atutu mai e o lātou sui le pālemene mō le isi ni mātou sanga. O mai atu ina ne fo i mara wha maoninga mai le au le mālo Samoa, o le asoru o le vāsa fau, o le urua i sau whainga le pālemene lo na se fulu male valu a le mālo Samoa. Talamuri muli, o se marianga i le vāo au stadia ma Vanuatu o le ale whaataunu ina lo na sainia i le so, e peona ripatia mai le teo whaavau malo a New Zealand o na ua whaimalangatu Anthony Albanese i le atumotu mo sana malanga a siasi. Lo na winga lao leo lo o le mautonu le tūranga le marianga le te minei, a le masina na tenei na whaimalanga nea i le minsta o le puipuinga au stadia, o le minsta o le ba i whafo ma le minsta o mata uptau Pasifika, whaimalanga i Vanuatu e whaamanatuai le whai uina, o whiutana inga na whaia e whaatatau i le nei marienga. Pe amare 5 miliona le a whaamatu atu e Australia i a Vanuatu mōre se furutu sanga e whaatupe ai nisi o tau mawhainga e maise o mata upu tau i le tau o puipuinga ma le tamau ainga. O tau le lipotere o mailoa tonu po le a o tau whiai le saininga o le marienga pe tai o lo whaataritari nei po le a tonu le tūlanga o le aiai a wā e mai o na malanga au Parisi i Vanuatu o nā ngā isa o lo le i le whonutanga le forum o lo wha ngā solo i le atu Solomona. Ia o tala ia le Radio Samoa wa fo i lau whaafunga mai le nei aso o le a mawhaifo na mausa isi whaapoponga i le taimi whaapene i le aso a tai au manuia tele lava ngā ruenga pe au matiu te uwhenga iai malatato o tino.
si le faa fofonga ai se io utala o ina leo langa o le tama Samoa iso o se aina ua te leo laua mama ona o lele amana ia ina Zio na si ule o taule langona ufitia i faa o songa Fofola ne lo fala tala o nga faunga e mala mai ala uma mole savalinga o ala mani fai na tape taya fo I o ele matangi maua alo fa atua alu e male fa amaoni Soleno fo ilunga sauni mai taule taua fa ale ma fau le tino male fa ale anganga o se usomoni mana tua o e itaini uma e ui inava I vasa e feilo a I italo sana Mana tua lau tu savali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mata atata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Samoa e te tiua I le Pacifica Tama Samoa maya tato amo fata silota pao ole fola ngai le faya to atasi awa ole atua la valeta utai alola ia yo faiva to fili maleta utua ina o ai nga maekale sia wane ifa angalo Samoa o maya tato o fantasy lota pao ole fola una eto atasi ole atua alola ia yo faiva to filima
Midnight Pulse o mai eri o le po e ko ke pepese ai. Ni kals fululua ile kulua po ma. Ang leo tau no le safolau o la umalo faalo lungi o le paanga totino ari ato November Radio Samoa. Le Henderson Cars ia fatalo fatu ati malo le soifua mudria malo fo ile olu sai tiuta ma faiva sa fenga ye le yaso o leo fo uanga ngai fo faiva ia matula lata ile manava o ngā luenga malo le soifua mudria. Ia malo soifua savea ia lange mafo ia se oe lo fatona fa foina sa po kalangi masani ia malo lavanga lulue ia lo bava ai tule mana ia mai o la fiafi ia a mai nai tu sa officer mania uma fer kala volele el fa finge em qua pretty full all the way era mana ia vole sulo le mato le la o le nei tai au na ala usu oi fo ia ai fa pena o mai nei tai o piu kau ke ala kiki ko ana malulu ia ai a mai le nai tu ia o le lava manu ia mea o mai i le tato ofisa nei ia o le pisima sani lava ale Henderson Cars ia so lava i o le malo le tunu o lo whapeona a ngā i mea apalaini ala se tāwale ia mana i isi fwe o tato a inga wa whaamanu e ina ala to application i o le no mai e whai ala to sign up ia manisi fwe o le no mai e piki ala to tāwale ua uma ona saini ala to konkarati. Malo whaftai. Ia, nā mai le whai unga le vai aso, nā fo i aso tōna, iwa tōna i atu. Ia whaftai le wasawea, ia sa pisi lava, pisi ia le tato ofisa nei, ia nei isi fo ia nei tato aina sa whapea, ona malanga mai la loi Christchurch, ia whapea, ia Hastings, ia ma pangse nof, ia le la sa whaatumulia i fo le tato ofisa le weekend, ia ona ia tato ainga na sa malanga mau me lalo ia le sa me whaiala so sign up ia matotu umule slalo le meolo a mawai ia o niso tato ainga le whiwhapeo ona whaatali e tau nu umana so sai au ia male weekend ia lo wasu o ela so puki ia whaso a mau ela so ava noe e o mai lunga ne e piki ala so sa vale ia malo whaftai o lo whamnatu pe le tunu tu sabe te puli le tātou whaletawale le tāo le ono. Ia a o lo mawhai pēr o na te tala le tātou upenga te whailangi ma le tātou Facebook page se pa ia le tu lai sfulma le tasi i le pō nane. Ia sa le savea, ia e te puli le tātou ofisa le tu lai ono, ia ai o lo ia i lava tātou ofisa ua umauna Sofia e whaingaluenga sa ia pa ia nane le sfulma tasi le pō. Ia o ai lava o lo o maua lava noa lea. Ia o le taimi sa puneri tato media i o nā nei le tūlai suma tasi. Ia o le alawa taimi te awa noa le pō, taimi fito a mānawa inga ruenga. Pe o le so tele nā, lo whapeona wala au mai fito a maua lavawa noa le pō. Ia o le olo o whapeona ma whai lava o na tali atu le telefoni. Ia ke te e-maili mai fo ilunga le tato Facebook. Ia o lo ia i lava tato ofisa wa o manto fie whainga ruenga. Se ia pa ia nā nele tūra suma tasi. Malo, whaftai. Ia le ngata foi lai le nā. E whamanatu ai le atunu. E tā ua, o ai fōle tunga tō lo o soifua maua le pensione pa o le penfiti foi. Whaina sau listunga tō lo o whaingaluenga tō mau. Ia mawhasosoni e whamalosi le application. Ia saa le sa vea, e se tā ua tūlanga lewa wa e tala no mai ai o le toa tele lava ona i tato a inga i e wala au mai lunga telefoni ma e-maili mai i o lo o benefiti ia a o lo o fia mani na o lava e fia apalaini ala to sa vale ia a o aia inga lava o lo au mai e finance o requirements o lo mana o mia ia e mana o mia lava ia le tangata full time e o whaatasi ma le tangata le pensione ia po le tangata le e benefiti ia ele oni tula fono a mātou, ele oni tula fono ale Henderson Cars, o tula fono ale finance. So e mana o mia lava le tangata full time, ia e sau e ofa atase ma tangata ia e benefiti i le application. Ia o tūlanga le peimeni, ia e tongi lava e oele se benefiti le peimeni, ia maalu fo le sa vale e lalo lo suafa.
Ia, malo, whaftai, sisi vaenga e fia whamanatu nei pa u ia te au. Ia ai le i whaumaina ka pokalame e whailoa tu le malo la tunu ia maso taavale fōpō po maso o ka fōlo tau nuu e tele taavale iu tau nuu ua uma o na muli whai o le tuainga o le spulu nufo le ban o le spulu nufo su tasi spulu lua ia lo tau nuu whaatase matato youth po piki apu ia e ao ngā tele tama ia loa le la o tātou le sama, le la tau mawhanawhana. Ia o le toa tele lava le anga e mei apalai youth po piki apu. Ia o tase taawale ua umau na morifai. Ia e lei lava se pole le katama nau sau lava saini le kongarate ia maalu malang taawale. Ua umau na teu e le senkas. Ia o patase ma tato cashback ma referral. Ia le maua tato referral ma cashback. Io tatu tāwale lava a matama le awhi tāla. Ia ngā ilunga lua awhi, tolu awhi. Ia o le a lava le se le nyo lo whapeona mana o ele customer. Ia o tato cashback nā ma tato referral. Ia whaatase ma tato cash gift. O tato promotion o tato tāwale le whapeona whahalu level seminei. O le SUV, ma le Kiwi edition o le Scorpio. Ia whaatase ma le piki apule mo o le whaawhi tāla. O le Mahindra. Adi. Ia tatu sa'awalena o le whailoa asu o lo whapeona iai i le tato yard i le seminei. Ia e whai mei le whiwhiringa a le customer. Ia o te iloa pauleo se o nei vaenga o tā ua tu le tāpo kalami. Ia tatu toe whiloa i fo i le aso a tai au. Ia i le tātou māsani. Ia, wale lei. A mo le tā telefoni, mo le tā tuatus. Ia ai lava lo fia mana o mese se soani. Ia nei tato a inga i fatoa o mai mei Samoa i le sei. Ia o leo te tala le tato ofisa nei. Ia o ai lava o fia mana o mese se soani mo sa ilinga se sa. Ia o lea vanoa le tato ofisa. Ia e anga i mei apalaine ni Saavale. Ia o lo iai ia tamawhanau ia a Samoa. Ia e se soani mo le apalaine Saavale. Ia o le numera o valselau fitsasasi ia te bala au mai moa nei o ati i le po le tato Facebook page. Nei alu le Henderson Cass. Ia ma le tato tuatu si o tasi papa Kevin Dishride i papatotoi. Ia ma le ufa alo alu lava whasai na pisavea mo tapo kalami. Ia, whaftai fo i lau whiunga le tamaitai. Ia, maduia tele na i tū lao tutoe. Ia, ia saunga le mufo i le toi fo i atu i Mautamalawa. Tā whiloa i le aso hatai au ai whaasoi fo i a mo le teminei. Ia, pasoi fo sa vea manuia tele la fiafia lo whaatu. Ia, lo whaatu fo i. Maduia le mufo i atu i Mautamalawa o le nei fo e fiafi. Ia, ona o mai leo lau tala noa le mata upu le nei o lo o whaasala lau pea. E le au whaasala lau ma le media atu le epa ma whanatoe ma la au ma li mongi ma le HRPP. Si ulu ngāli i fo le o te whaatu saina o me o le kindergarten fo le atu le epa. A o loina ene atu le epa e vai le alu le kari. O le mea leo o le whaatawina o le palota i le tupe. I lo utali tonunga, ona ua o masani, i a mionga mawinga o tangata nei, a mesela fo i atu le epa, mona malana mio. O mea nei e tau le whaaperitania, o le conspiracy theory, to hide behind a conspiracy theory, to find an excuse because they lost fair and square. Whalongo lei le wha autalaina o upuna. O le whaatawina o le palota. O se whauwhaunga le whaavaea. E alofanga i ai. E whai matali pupuni o le toi lalo popo ina ua whaia ina. I le fina ngalo ma le tō whā a Samoa.
e ala I lana palota. Lale winga le tala. Leo umana tau na mai tātou. Sili atu le toa tele o I lātou na palota ma tāpua I le whātua I le atua sa mo o tasi ma le sunga lauli. Nai loo I lātou na palota mo le hero pipi. Tu titi a fitu I le se fulu wafe e sili atu ai palota ale atu nuu e lango ina ai. Lauli ma le whātua I le atua sa mo o tasi. E le ngata fo I le nā, sa mo ma lau whaafonga anga. O le pine o le tala le nei. O le tolu se fulu ma le tasi majority ono foa ua toi fo I mai. E le ngata I le toa lua se fulu ua fo I mai. Ia, se vane ai le, vangana ai le sunga le papali tele. Li o ta eu ma se pau. A o le toa se fulu ma le iwane nā. Whao popo I ei Malaysi se fulu ma le lua. O tangata fau. O sui fau. O na utou I loa ai lea. Le matua te leo le lango. A le whaatua I le atua sa mo o tas. I le sunga lauli. A le mali atoa. Ma sa moa. E au fia ai ma tangata o le HRPP na sui whaafua se I o la tulangona. Ina ua ata tuila epa ma whaaleanga le la tau lava anava tau. O pepe afe tā la le tau. Pe a whanau mai. Ma ua whaalongo loa tangata. Ua tala sua. Ia le tai sili. E leo le sili fo lele sa ilai. A le sa ila la. Wai, manga. Eo. O le taimi lava na tau suai ia toi ino tuile epa. I le tupe maua le pepe. Ma pepe o le afana o mai whawhawhine ma tamaloloa. O ina na fully ai lo matangata. Oh my goodness. Is this a joke or a what? Ina I au tau I loa lea, e au tau ia le au whasalau ia. Mai, ma fole teimi ta o tau ni au whasalau. Wana on tangata e o e tala noa. Ma fatu mai e tuila epa. Me whawhanga ai ma fau la iti o tangata nei. Awa e matuale ai ma se bea e tau o se common sense I tangata nei. Se fuafuanga te tau ma le tala whea ngai e malama lama ai se whaupunga, se aikia, se metotia, se tū la fono. Ai whai mai o leo mai e wha maalma lama lea tunu. E wha maalma lama lea. E wha maalma lama le lua pōngi sa. Leo ngāri I leo sa I am sen tōlu. Leo le matua le mai Sydney. O le tala sa o le tala le nā. Nā o le wha aleanga. Ma le tau wha aleanga. Ma wha pōngi sa. O lua. E te tau o no lua. Fe soa soani ma lo lofa. Ma fautua I hatule. E pamalia ia lo loto papa stui. Wa umma le talonga. Wa e knock out whaalua. I le talonga. Le fusuanga le sa whainei. Le finaunga le na whainei. Knock out, koe knock out atwai ma le toa telo suisi nia. Sai ai te tonu o le pati whaia le hero pipi. Ma le lato whaafale tui. Ala le na. Ana lua le leifo I o lua. Ma lua ata mamai. Ma lua talia ina fo I o lua. O lua isi au tutu afi le I nei. Ma si kamai ko inga lele o kanata. Wala. Wo umai sa moa. Whapea. O le lato tali tonunga mau tutu e suwipi.
tui le epa ma li mongi ma whantoe ma i lato umane. I le kola, au ko kulunga, ua pāle kola, o le ambalesi. O le pelenga, the belenga. E o kou mea e whai kukani e. Are wa vea ba bea ula le tangata. La le mea ua o tau o ai pēr ma whai le nā tala ma ave le sā vali whameo. O lea lava e lava noa e toi maua le tātou kola ka ke inko kolai. Ma koe whai le kako pelenga, ma koe whai a kako pepe. Ia pepe whawhingi ma ka malolo le ka umei tule pa. Awe le alu le tari e tangata. E o isi au HRPP na mātou talaloa. Wa tali e ai lava. Mai lai anga lava ko inga pepelo ma le whengo ang kare kau whase. Wa whawhanga au el ko inga. Ia meo whawhingi. E ave po e le rako a whekala. What a shame. Mo ia lau tala. You have, Tulepa, I'm saying this to you. Mauto umalana o tawile talalele atawa. Tulepa, you have failed HRPP immensely under your leadership, and you have failed twice under your leadership too. What more do you want? It's a shame, and more shame. It's a big fail, and a shameful failure. Listen to those words. I follow along with tangata matabaiti mamele. Paolo tato fi na wina le matapule. Ai le ole o lua lea sa ia mlutoro koe kuku le afi koe fai I tangata. La iai le avanoa te mo le ka kokola. Koe mo ma le pelenga. Te mo ma le a. La le si mea le ngai koe mo. Tau ona avea o lua o ni whāteita inga le lei. Lea fo I o tau lanu whātasi ai ma li mongi ma whantoe mai lato umanei. E tau ma whaipea. E tū lei. Au te matua ia uofo ia te o tau. Ma tū lei si toia ina. Wa tū lei wa tū I lunga. Tū tonu ai lunga. Ai tilo la lo le vantu. Ai whamai lo ma tū le pa I tū ato. Ala sanko le me o wheo le ma whaingo o la ai lu. Manga pau le mea o lo punga I la lo le mea le maulo lo mai. Ana whai le upuna. O maunga ua maulu lunga. Ma vanu ua tā lingoa. Ala sanko le mai ala wha o whela uoso. E mo koe la ai ai. I'm telling you, this is a shame. Anolo ta mā leo te whaiatu. Ke laku o ke ngia uba o kou, o kou whawhawikui. Sole, o la sanga whaia e whel kou le mawhau whauko wa ailo, siau ka maha ua matua, o le loa po lal me la whai. Tota le whautua le le iai. Olo tala papa, sau tau, malolo wa lava lea. E le ngau ia sisi au ngā luenga ma mele lei sa whai le tunu ule nei le fast food tau sanga. Sau ka malolo, ka o e puk se ka boat cruise ka ke o ka ki e ima ka o ia lua vai aso ka I runga le sampi. Mea, ka milo solo I vaengo lau lanki. Ale mele e whai. Le mele a, o le e lilo I lau li ia. And he lost Toino Tulep. He is being used by these people. At the same time, Elelofo Elawariia, Tulepa is using them at the same time. I use I use a go ia Kulepalawari. A ole to telo le lato whainumea. Ao lea o seisi e whai se whatu. Ma se loto e whapea tuai. Enough is enough. This is it. I'm putting my foot down.
Le sui te tai male whailau tusi. Time for you to go. Le ala o whai atu e le to valu lea fau lewa mai nei o le HRPP. O la ulu I tau le nā I a te utou. Pea whai ni utou fatu. Tū lo I lunga. Awa o le whalawelawe. Nā o le a whaasaini utou. E saini lo utou se kon kalate le nā a memorandum of understanding or an MOU between you new members and Tula Epa and the seniority of the political party. Iona le mawhailo la, iona utou, toi minoi. Nana watu to watu whapene, kafro mo utou. Umana kafatu utou, ia matuane male me paponi ele mutu. Ona le mawhailo la ia, ona e toi minoi ma e toi so ona ngangana I se mta upula. The act of silence. You will feel that way. E te mole ai ina. Le ai so sao tonga. Lala whala nā, lo avatu nei lau lui tau a o te lo le leia. O le matua mai maunga le taimi. E rei maseisi o tau e whaise loto. Whaise fatu. E whai ei seisi suinga. E a vea mo nanu se pulona, mo e wha o wo leala i a sao. Matala I manu na fo kiti. Suisi nia sai tono le chapi, pi maisi tangata I tuatu. Whanongo longo le leia lato moli mau. I le leva na le toi fia whai mea I le vailea. Manuti mea ai masu vai ai. Ma whai e yang ka ngā mea I. Whawhonga lei. Lea la ua to ai le malilenga a le fionga le malu o le malo. A whai o whawhonga mai lau fionga I le malu o le malo, tuto tasi o Samoa. Whapea fo I lau fionga I le masiofu. Le atou sa vea le nei e fia mori atu ma whaleo le nganga whaftai, le lava papale me le onsai o lau fionga. A o alo atu Samoa I le tulanga o lanu whainga whiriwhilinga. Whaftai te talo, masa ili I le atua, ina ia while mū lo tātu o tunu. O mori atu o lo whaanga ma onga le lei lau fionga, I le amadu le malo. Whapena fo I masilangona ma se vaivainga. Ina ia wha malo sia ai le malelenga lau fionga. O le malelenga tutas. A wā le aso a tofaina. E poto ai moli futi afu e tasi. I le pale mene o Samoa. Le foi ua e malele I le no whanga ma le malae whatino ai le whatautonga. O le malae lea. Ma ele o whaleata. Ele maota o lo whatino ai ia ta longa ma me uma whapena ma isi ngā ioinga I tūnai mato. Po whea lava e a ngā I ai le whatau tonga. Ne whai ua whai ulanga. A isi sui ia o lo whalongolongo mai. Whai mai wa umana whai I lalo le whale ia. Ao le whai la ave whai I le whale talo. Tau te le si le fia ma whaafafonga I le tā uo upo le atunu. Ua malae ma maota tau ave Samoa. Le nā. Ai whai mai e isi suisi ni o le maota. E nai lo, I le matua vai tere o le tō whāma le whautanga. Po whea lava, e whaatino ai le sauninga mamalu o le wha tautoina, o le fionga le palemia, I le sunga lauli le maria toa.
Ma lana kapeneta ma sui sifona uma o le palemene o Samoa. O ma malu tau ave nā o Samoa, i ona maota moona lawa. E o lava, i ona malai fitalai. Pe fa pe i, le funga matia, ua tā ua o le malai. O le malai lava le nā. O le mamalu lava le nā o le nā funga mutia. O le malai tau ave. O le maota tau ave. O mamalu tau ave o Samoa. E ula i eile au vale. Ia le nā. O whape nā atu. Nā atu te ilo tangata i le whatale nomi tali e ma. Whai mai wa uma. O na whaia le whatautonga i lalo o le whale i. A le whai ua o e whai le whatautonga i le whatalo. Si vava ai e ta ino. E le utu loi mata o le atu nuu. I le malai wha utu ngā tangi. Ia uto winga ma mionga nā. Ma tala tō te whalele. Ai wha fonga Samoa. Alare mea nā laina whai lalo le whale i. Wa alu le tangata ma ave ki. O lea sa iai le malota. Wa velai wha fonga mai le wha sina to le fua. Whatalo wha atu to le fua i le ufionga. I le wha sina. Po la ufionga fo i le au pepitele. Po la ufionga fo i le ai ono. Le la au na whaua wa le ainga sātuala. Talo whai. E tā po i malito ina. De sa vea mo fonga talai o le fono. I le tele o tausanga. Tatalo whātu le i atau e savea i lau fionga. Ia tulu i pēr le soifua. Whātino ai i atina e ma mafuta ai i whanau ainga le kalesia lo nuu ma lo itu malo. Ma sa moa poto o lo lātou te talo. Ina ia maua lo soifua i lau fionga le whāsina to le foa. Ai ono le au pepetele whawhisi. Nio. Alanda o te whai atu ai. Ele mātutua o ni tangata. E ula i mea sina Samoa, ma le pale mene o Samoa. A o whea le moto, i le lau whai atu. Ioi. Ina ua vevela le French Revolution. Tu te lole mea na whai ai. Ia le whatautonga le malo whalani. Whai le patenis. Ioi. Whai le patenis. E le kakong whai i. Awa foi o susunu i la lole. Le falefono. Mana isi vanga na le history tau te whalongo longo. Ma malama iai. Ale fai mai anisi o le tātou autustus. Misa tupuola liua. Mai le atou o savea. E sao lele lau saunoanga. E to tofi e le atua ona te tai ma whaamanuia ia i lātou e māta tau i le li. Ma usta i le li. Ma loto mau lalo i luma o le li. Ka pena fo i le. Le saunoanga ale sunga le to ina. Le mā mea tan yelu. I le tātou whainga notu, tālo si ai le whainga panota ma le filifilinga le atunu. O le ato tofi e le atua. I lātou sāwa vali ma le loto māua lalo, ma le matau i le alii, ma ana i le atua. Ai tausi ma usta i fo i le whaavae. Le whaavae papa o le malo Samoa. Le ala lea i lau fionga i lea malu le malo. Mātou te tatalo ai maise le a taua savea le nei. E whai mawhafonga masui o Samoa uma o lo whaafonga atu ma tāpua i atu i au whaiva. A wā oe o le tama o le whaasuanga.
ina ia whai malu o whaiva mamalu. Ma ia aua ne i toe whaalua ina pe toe poi ina le wanganga. Male male lenga i lau a fionga. O le male lenga tutasi. A wā le aso le a whaataunu uina ai. Le whaatau tonga. A sui usufona uma o le pale mene o lau malo. Tuto tasi o Samoa. Ioe. Ia. Ia, manuia le mafutamba iai iau te ronei. A whaifoi o ni whaalawe whaale ainga. Ia, pole usui o le whono, pole tuu o le malo, mātou asuatu vai malu i puenga. Mātou momori atu fōi le nganga o le whaamawhanwhana. I lau o fionga ma le whaltua ma le paia i ainga. A ngi langi ni nili ma ni langi sisili i lau o fionga. A pēr fōi ainga o wō mai masani. A whai fōi lo sa ili matangi siaki na ia whaafōwina ai le soifua malolo eina. O le tatalo fōi le nā. Ia tawala mai le lofa ma le anga le lei ma le to mai o le atua. I a ao ma mafau fongo li i mata mai tai fo mai o le lei atunuu. O suru fai mai ai e ua pupua ngā tia no le wha le tonu o le soifua malolo ina ia toi wha le leia ma wha atotoa ina. A maua le malosi la ua fionga i le a malu le malo ma le faltua. Ina ia toe taliu ai le uto ma le saunga le mū. I lau whanua ma ele o le tātou watunu pele o lo whaamuri mai. Ai maise le tāpua inga ma mana le atunu. A wau whaiva. Ma lou lātou i le tai ma le lātou i le ea ma le lātou i le vasa. Ia, ma ria tele le neia fiafi ma le whaafonga mai i lau a fionga. Ia le nā. La se e mai lea o lau whasoa e le mata upu lea. Awa, nā watu foi lau shadow cabinet i le vasul na si i mawai atu nei. Ai o te le ialu o te malo lo e le aso tona. E lo tali tanunga ma lau tilo ma le vaai i ai. E le fionga i le li i pāle mia o le malo Samoa. Le sunga lauli e le mali atoa. Ia tailu iai a i lo tali tanunga. E ta tau o na base. Ia pe te tau o na fua, tō whinga, o Minster, masui Minster, o whaipule nei, e fua i le mea ta o le geographic location. Nona winga, i lau analysis po lau suenga i lau tilo iai. A wā sās fulma le tolu, ia matanga luenga ma ministries po o Minster o le kabineta sa iei mumua. Sa whawasenga la, i le fia Minster te tau ona iai i Savai po o Puleono i sa lawhai. Ina ia pāleni e fo'i, mani tofinga Minster e tu i nātu ia i lātou o whaipule o le motu i tō mua. O le winga la e fia a ngā i Puleono ia mai lātou fo i tō mua. O lau tali tanunga fo i le tofinga leo la fo i nei e le fionga i le la uli o le mali tō le sunga le di paramia. E te tau fo i o na avela na wha mua i le tō a lua se fulu ia. The loyal 20 members of the Fast Party that stayed with him. I lātou ia na le matua le fesiringia lo lātou whātua tuanga i ala uli. Lua se fulu o i lātou. Nano nofo mai. Ma tāpua i pēa. Ma inu ma folo i mea o ona na o ia i lātou. Ai tu mau pēa lo lātou whātua tuanga i ala uli.
Tasi le lava enga e tau na peisi ai. Ia tofinga la uli manisi o le a fau tua whapitoa ia te ia. Mo le feeling o lana kabineta. E mos whatita inga la. A whapea o lea ua iai le tofi pāle mia isa la whai. O lona winga, lo tali turunga. E te tau o na tofi se sui pāle mia mai upolu. Mai tū mua. A whai foi o le fong of the light. O le a la lafo i le motutele i sa la whai. O le sui fong of the light e tau na lafo mai. E upolu. A leo o le nā foi. A whai o le sui fong of the light. O a whapea foi o le fong of the light. Le ala lafo nei. I le a inga le tai walanga. O ia leo le sa sui fong of the light. O lona winga la. Ya, e tau na iai se tasi a le o le motu tele i se la whai. Le lau te whaatulanga i nai whapea. A whai o le pale mia. O leo i le i tumalo o nganga i fumunga. Po sava i fo. Ya. O le sui pale mia la. E te tau o na see i le motu i tumua. O te manatu la. Ya, le lopo o le fionga lava la i le sui te tai. Le fionga i ato e lupe. Lea la o mai i le fong of the light. Mauti noa lava o le fong of the light. O le a see i whaiva o le a inga i le tai. Le tō wha ia au pa au. Alo i te fua mulipola. Sui fong of the light, se ele mo tele i sa la whai. A mele tongi anelo iai ma le tama sa fotu le nale. La vea lau a folasa. Na o mai lea isi min sta. Sa o manatu e mawhai ona pale mia la uli. To e la lafo iai male min sta o leo leo. Ina ia, au ai ne to iai se whalu fesasi ma numi ai le lipine i ngā luenga, ale mata ngā luenga o leo leo. U le pale mia, to e u ilona lima, le min sta o leo leo. Sui min sta lo iai ma leo leo. Le fionga le ngō matua ia ale vena ale. Ono lona sui fua me ngase fo i o le tino. Ia, ai manei le nā, ai wha mai pa epa ma wha malu ai i le ngaluenga. E ma i le tino ai le ma i le fonga, ma le loto, e toa i te mi uma. Whai unga. E au noa, ma le fefe i stangata. O le tu malo leo a ana. Ia mana tua. Malo a ia i lava. Ia le fast inu foa uma o le tu malo a ana. Ele mwhaila i lo utali tanunga. Ona lua ni min stai ta oto. Ia te tawa ona iai se min sta e tasi mai le tu malo a ana. A le o le dafoi lua ni tofi min sta. E tu malo o ana. O to whafunga mai. Whila fo ina o to finga le nei ina ia paleni lea la. Ua le sfulma le tolu. Sui ura kapineta. Ma sui minsta po minsta lango lango. O le ua wha popo le lua. Ua sfulma le lima i nei. Lona winga la. A whai. Le pale mia. Manisi minsta. E to ono. Pe to fitu foi i le motele i se la whai. Ia o to valu ai ina. Ia whapena foi nisi minsta ma kapineta. Ma kapineta. E iai tu moa.
Ai pe o vai ngā nei o leo te tango e whasoso iai. Ina ia paleni le ratio lea. Ia paleni le rei ia whaipule ai mamisa ia meo tofi minister. I te tonu o le motele i sa la whai whapena fo i tumua. O le mate mate. O le poloketi. Le poloketi le o le tasi le tasi le piriona. Se i mai mumua i le vaenga lea. Fasale anga fo i o le numero tasi ma le lua. E tau fo i o na tasi pe lua ne minsta o le fasale anga tasi, lua, tolu, fa. O inala i le poloketi leo o le tasi le miliona. O te loa e au ngā ina ma le whaasoso ina o le vaenga le nā. Se tatu o me moe le ofiso tupe. Ofiso tupe te manatu lava e tau na toi fo i ai i ale fionga i a mulpola. Vai o mate ngā i ali atou i e savea ma lau wa ai na i a paleni i a minsta. O ni tele na wa minsta i savai. Ai to i titi u polu. Pe o fo i wato a tele i a u polu. Ai to i titi savai. A fai o ta oto le tofi i pale mia i le mo tele sa la fai. Tau na fitu na i ma fala fwa i le sui pale mia. Ma iai sesi o le sui pale mia. I le motu i tu mua. Fape na fo i isi anga va ama isi tofi. Ta ua le vaenga le na. Tātou o i a tātou telefon i vai whanua fo i mai ai. Ia, ma tātou telefon ma le tātou leina. O lea se while ngalo lea tunu o lea ua wha. Wha mnuia mai le pionga le sa whapito. A o lea e wha uli tō ma wha ua malo. Ia le to ina o tulepa. O tātou le loa i nei. Po lea la le sa o nei mea. Ia. Ai o le ai se while mu o lea tunu o. I wingo o nei tangata. A o tai ia o le na tātou ta talo ai nei. Ina ia lātou whaia se whai unga e manuia ma while mu ai Samoa. Si mea le whaafonga. O le toe whaasalawina le nei. I le ngangana Peretania. O tala o le nei aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. To sport, and the All Blacks halfback picture is no clearer as they prepare to name their side on Thursday for the Springboks Rugby Championship rematch in Wellington. Noah Hotham and Cortez Ratama were both involved in the closing stages of training that media were allowed to view this morning, although the former is more likely to play than the latter. Assistant coach Tamaiti Ellison says even coming back from injury, going full noise is in their DNA. The halfbacks, they're super energetic, they're trying to get into everything, so it's a matter of controlling their load and making sure they're right at the right time of the week, but it's great to see them both back up on their feet. And a potential last chance for the All-Whites to impress in front of their home fans tonight ahead of next year's World Cup. New Zealand battle Australia at Mount Smart in the second Soccer Ashes match after going down 1-0 in the opening clash in Canberra. And that's sport. I'm Wendy Petrie. In this update, a picture of Ha-Kung Lee's mental state in the lead-up to her young children's deaths have been painted at her murder trial. The 45-year-old is accused of killing Mi Nu and Yu Na in 2018, 4 years before their bodies were found in suitcases from a storage unit
Emily Ansell reports. The Crown opened its case today, saying Ha Kyung Lee had murderous intent when she drugged her children with antidepressants, put their bodies in storage, changed her identity and fled to South Korea. The defence says while Lee accepts she administered the drugs and dealt with the bodies, it was a botched suicide attempt and she'd been driven to madness after her husband's death. An emotional atmosphere in Wellington's High Court as the 111 call from a victim of the Loafers Lodge fire is played to the jury. Liam Hockings died in the 2023 blaze, and a transcript of his 111 call has been played during the third week of trial. Herald reporter Melissa Nightingale says the call lasted almost an hour. Liam died during or shortly after that call. It was quite an emotional moment for the court. It was a very sombre courtroom, and some jury members were showing visible emotion. A teenager's been charged with murder after the death of a 15-year-old earlier this year. Kaya Kararua was fatally stabbed in Napier in May. Police aren't ruling out further charges. A 21-year-old woman and another teenager have already been charged with willfully attempting to pervert the course of justice. The teenager is appearing in the Napier Youth Court today. A major restructure at ANZ could affect some head office roles in New Zealand. The Australian-owned banking group has announced plans to axe about 3,500 in-house roles. Business reporter Michael Sergel has more. Our largest bank may cut about 20 to 30 mostly head office jobs on this side of the Tasman. Staff have approached Business Desk with concerns but won't speak on record. Last week, the bank said no significant changes were underway in New Zealand outside regular structured reviews. And that's news.
O e whafonga le tautua mo oile si whafonga o Samoa, le Radio Samoa, sfulu lima I vetolu a mo iau kilani. Pala I atau o savea ina ua sfulu lima minute wa te aile tu lae ono. E le nei fo ia solua ino na fiafi, e le tau o fiafi ma le nganga I fo whaiwa le atunu. E le au kilani New Zealand nei. Ra o mai leo la ufasoa ma la utalandoa le mata upu lea. Wa au mai ai le malelenga. Ina ia poto le palemene I le asolua o le vai asofau le tā o le itula o le afo le ivo I le tai au. Le whai ua utou whafonga mai. O leo te iloa o lo o iai I lau whanua ma ele o kilani New Zealand nei. Lada fionga leo malu le malo. Ma o le fo ila ua ta oto le mawaenga o le malelenga lana fionga I le au malu le malo. Malmanatu. E le to yeisi si e whaalave lave ai. E le malelenga tu tasi le fionga I le au malu le malo. Ma usi tai e o e whaatino. Le olu wa I fono le paia inga lona sfulma le malu. Ma whaatauto uma I la tou. Wa uma na mai ai le whaatonunga ma le polo inga le fionga I le au malu le malo. O I fo I laia watu ai se manatu I le mata upulea. O se tūlanga le lei, e oi no lo tau mawhai isi tu e toso lo loa le mata upu ina ia umi. O se tō whā le lei wa au maia I le malenga. Alo le pāle mene I lana urua I whontanga, whaatau tō umasui e tō lima sfulma le tasi. A o ani whaamsinonga e whai, usu le whono, a iei le tangata e whaila na tangi mana na whaamsinonga, alua e whauru lau tangi. O nā le pāle mene la tau ia malo atu tangata e tali ino na morianga.
Ia. A leo o mona o whai atu le bea. Mā i o tō. I le mea tau te o iai. O tangi ia la avatu nei. E ato uma i whafo le whamsinonga. Ona o whau whaunga. Le whaavaea. Se fulu aso o avatu. Ave iai ma whaulu au tō tangi. O le tele o tangi. Nai tau te whapea ai. O le umi fo i leo na toso. Se i o le fast fulma le lima aso. E pei o na tautalangia e le whavae. Ua te tau ai o na whatautō. A whiloa i le palemene ma whatautō. Whai ngā ruenga le palemene. Ai alu tangata whawalwalea i e awelana tangi o le mela o. Umana oti mua mua, oti whaalua i le whaamsinonga. A wai le eini whaamaumaunga. Le la le pepesea, le ia mātou uma whaamaumaunga o atau TV, o atau telefoni, na pu e le ama lea. But I'm telling you, this is all crap and bull dust. Ele ima se mea whaamawai. Ua utou sila i tūtuunga. Se fulu aso i whauru tangi nei. Lima aso e te tauna utou tu i nātu. Mafua anga i le sui le e whaasanga i le tangi. Ave uma i ai ma whaamatalanga i te tonu o le whaamsinonga. I le official whaamsinonga. O a uma moli mau sworn in affidavit, witnesses and testimonies, pictures, videos, audios, me obana, all these recordings, ave uma le teimi e tasi. E le toi whaatalitali le whaamsinonga i a te outou. Ma iau tau lo le lei i le vele nā o avatu. O le tala o le alofa i a te oe, ai maise o tau nei sui tau wā, o loo whaauso oso atu, e tai o pāti ma le manatu, e umi ei na toso le matau po le whatautonga. Ma le manatu, o le ato e to ulu aini sui, ma whaavevesi ai, e leise sui e toi pa ule mele. Wa tā pena fo i la uli, tasi lea mea na matua la unga i la uli, ale mali atoa, ile a inga whatuatua i le ngata i sui, sa whaolioli matau wā, ai maise foi, i e lango i ai. Aua lava, ne iso lia e sesi se tu la fono. Pe tu se tupe, po ni tau mafa po le a lava se mea whapena, ini tangata, iau tau au siu stai, ma aloa ia le tu la fono, whainga palota. Wale mea len, na le mana o iai. Awa e langa mai foi, wale ai ase mea toi alofanga iai le mea le. Whaia ina ma le pipili, ma le totolo, whaia ina popo, ma le malolo. E lei loa whai le mea tau le malolo whaata malii. O le tū ma le anga le nā le tupu o Samoa. O le whaasifo. O le wha maua lalo. Ioe. Nā lau tō whaafonga mai. Te fwoi whaafonga mai le au manu le malo, ma whapea ae. Kwa maa ngai a fwori kongo le a kausa vea ia, kako wakulo le asonga fua pingi, uma, tape, usu le fono. Whai ngā luenga le paramene. A o tau ia. Le tau te oi fi ave au tau tangi. O tangi mai tua, ele ni tangi mai tutonu. Le woman sound o le fionga le sa whapito. Lana tu ua lalo fo ile nā. Ala le me le tau tilo ne ia le whaolo a taua le whai nei e tui le pa. I sui. Ua le manuia mai. O man totongi le ono afi o ile. Ono afi tā la i o le whamsnonga. Totongi le lo ia e lima afi. Misa le sui malona to lua. Lewa e toi oti whaalua. Toi saumale iunga le whamsnonga. Talu ai o no routou wha alu taimi le au ngā. I mata upu wha valvalea ua outou i loa lava. E le aise wha vaema, le aise wha maoninga, le ai ni wha maumaunga. Lua paia inga e te le toi fo i mai aima e koe songi le avale oki a vea oe o se sui wha ulioli tau vā e lesi whainga palota e lua. O luma na sfulu tau sanga, ki wha valvalea solo aima e ki kifa ai ua wha sewa loina oe. Wha longo le mai. Alongo le mai o tau ia le, e patu ele whamtalanga le nei. Aua ne i tū le ia, ma wha oso o tau e tū le e pai whai se mea valea whapena, ai te i lore le ia te whai inai.
You will save your life, save your money, save your family, save your marriage. Yeah. And also save yourself from the shameful act that you have to go through right in front of Samoa. And in front of the world, they are watching and listening. People are still monitoring the aftermath of this general election. And his failure immensely and miserably to be part of this process, to make it a lighter sentence on him. But you will carry the pain. Because everybody watches me. Everybody listens because they are interested in the analysis and the process of how these things are carried out. Honey, te lo e. E te lei whalonga. Mai, la me ke whalonga I fo ia lei a kausa vea. O ai le ngāponga ua waku le whafonga mai a le atunu. E te sau e a mai le tala. Ma mini fautuanga I a tau. Fautuanga le lofa le nau a watu. Sefe lau tupe. Sefe lau whapuiponga. Sefe lau ainga. Sefe le tau valea. Ma le mata ngā, ma le aisi le isi maasiasi. Lungo le isi maasiasi. Tala le tātou leina. Tolu fitu tasilima I vatolu. La se fina ngalo Samoa. Leo o tau whaafonga. Ua tu o lalo le fionga le sa whaapito ma le tamaitai pāremia o le malo tau ave. Alofa ia Samoa. O le malo o to tofi mai. Ta wala mai I le sunga lauli le mali tole a ia tau aveina. Le tofi pāremia o le tātou atunu. Fai le nā mō tātou. Ala le mea le fai. Ala kuku afi ama whaolo a taua. Ia le nala ia. La so fina ngalo. Tolu, fitu, tasilima iwa tolu. Leo o te tala le tātou leina. Lea wanoa le nā Samoa. E toe sau noa ai Samoa e wha mautu wina. Ina ia nofo fi le mū le tātou tanu. Ia le nā. Nā lau o te tala atu ia le tātou leina. O ia lo fia sau noa a mai lau. A leo le nā foi. Au tusi mai lava lau lava fina ngalo I lunga o le tātou api o fōlinga po le tātou YouTube channel. Lewa amata mai I. Lita ai ono mai tālawa savea sa o lele lava. Ia o le whātūtua lava I le tua. Ua tatau o na maua sanofa fi le mū o le tunu. Nā tolu fitu, tasi, lima, iwa, tolu. Sefulu tasi petitions for the court to recount elections. And I'm telling you, all those will fail immensely. Talo fa malo se fu maria, so finangalo, o leo a mai le finangalo le savapito, tato wo ia, lango, le pale mia le sunga lauli, a le lava e te tu le epa, male mana o italiana, lona faya ina. La se finangalo le tanu, sa no mai, malo se fu maria. Malo la va sui fo, singa babea, singa mga kuraba. Yeah, tai. O la re simea. La re simea sa mo ka kwa pape. Ma dielo. Ngawa lu sa o la va sa ngwa ka sa piko. Ngawa ko ala u di la re simea la fai. O se sa u po ko u mo sa. Ngawa I di mo. O la pinga la u di. Ka po ai manguiare. Ko la mala u di mlange pe nga malo. E manguiara para ya. Ia whaftai, nā loro se fua. Talo wha malo se fua manuia, se vini ngalo. Se fua manuia se vea? Ia, talo wha lava uso. Malo se fua. Ia o le ea mai le moteri se la fai. Talo wha lava, malo le se fua manuia whaftai fui, ngā lua nei aso. Ia, whasoa tua nei, vai ngana fiafi o... Tai. Taringa te whalongo fo I lupe mua wa
pena na e so no i mai am tala i li fo ni vai ngale fiafi Taila. ya o se ma to mana tu ya o pon meo le fa tai fo i le o le pala malamo sa o le upu fa sa mo malamo nganu Diela. fa te mo ko tai ta folo Diela. o kelengi e singa mani kele fo yo mau fam kalanga i mo saka ko vai ai o le ku ka ua le ke whanungulungo ko yo e pipi ama fo i ai mai so so ngoi fo i ka o le tu fata Ma Diela. ia i si ku kia wa sola mangisi o angisi o tui fuanga ngi ma le o langa ngi o ka ko fa pe ai a ka ko le mau mai ama o ka ko manga fanga fai i le fingalu le o fai fingalu le tua fingalu le i pe o ka ko wa sa i fea ma fea kasian men ka ko mau fau o le sitati le di e fa ya di le tele o mau se inga mau le fai kionga Ma Diela. o se u ya o e pipi ama fu i la o tata ua tato tu fatas Ali. Wai se wa ting wa Fit. sing o au i sa wai okay do sa via ise le history fu yo le pa nga pa lu ka inga ko ye Mori le. o ka ilo e ro tinga lo o sio ya e le ka pe ka pito manu ye sa o ma ko fa le fesi se inga makula i meri sa makula i meri e tapipi Diela. pai a singa fa penka singa uma pai lo fu le wa se markasi wa ringa pai kusa ai o le merenga kupungi wa le o ka ko fa no longo ya bofa le pa pera ku pu se me va pe ya o to finga mai de le ko yo fa pale inda ma to la bi to wi ya te la ta Oh ja. Talo fa malo se fo madria. Ja, se tu like titi fa la lo le tio I ona. Nei, malo. Alo. Malo sa fea ya ngo. O ki mo le vengo sio. Talo fa uso. O vai aro voi ngol ka ko kai. Ia. Ya ko la ngo por kali. Fa kai pa nga. Fa tai. Tai. Ko sa vi nga vo le ya. A wal pa ya ngum. Fa pong. Na dia. Ia, malo fa tai. Kalanga fa ko nga vo le ya sa fa ya mo me wo mang kupu ya. Ka ko kalongo vo le ya. Fa kai ai mai o. Pio ng sa ngo ya sa fa piko ya lo fa ya la fa ka ring iska mo mori ya malo tai lava ya le na au fa funga mai samo tolu ata to bala au lango winda ia le sa fa pito malona foi fina ngalo ma le to fa wa fa alia o le to fa tupu le na o sa no Samoa o tulei Samoa have spoken mala utala le na fai ila to ina o tulepa. Stop being a sore loser. Do something about it. You have a choice to make peace with Samoa. Talo fa malon sa fo madria. Talo fa malon sa fo madria. Mara sa fo madria. Ako. Ia, sa no ia. E va ver singa o vai na ko me cura fiafi. Adi. Ia. La usa un volo, o fion foi pa e cura fiafi foi. Ya mai ma. Ya, ka ko voi no tongo foi le to mai kai pa mi sa pa pe o nga ka wa vena mai le. E mi o sola. Dia la. Ya, o sa o nga ka ma lo ko ma singa. Le o fa ro foi le o ke o fo ya kula e pa ya ka sa ora kala le wa yo fo ya kula e pa ma e chapi le o ila. Leo vai lo va kule famongyanga paremia New Zealand va ku famongyanga paremia Australia mo ia eu queria no por aí si kulanga e no ma fo na kama wa ko le fo o
ko sa lo va ku fa minga na ko pa mbia ku ngu Ia. ia ala fa ia fa mo lo mo le nga wa ia ave fa mo singo ma ia sa oro so mo ia ngara va ko ma pa me ma ko ku ia por ko nga singo fa ko ia pura ia Ma lo va te tele lava mo le finngalo fa lia fa soi foi ma duia ma lo longo le fiafi. Ia le na. Ia. Tolu fitu tasi liba iwa tolu e au ngā le fa soa le tunu uai fa longo mai ai. Ia tu le epa mai la tau ia ona la tau mana malama i la ia lea. Ai fai ansi au tala i le au fa sala lau ia le media le au. O te matua ia wofo. What part of no don't you understand, you fool? Tiranga whai aku e Colesful Markasi ia whangu mela. Wa matua i maua lunga tele. A o lea lava ua whai mai. Wa maua le meo le soli tu la fono. Ia ma le whaatawina o le pālota i tupe. Lea lau wha mele whamsinonga o mai langa o mai mamai mea na. Auto wha maunga na. E tā ua tele tolu fitu tasi, lima, iwa tolu. Aua e te whewhe whasoa. Ia. Aua e te whasoa tu lia e whasoa. Au mai lo whina ngalo. Aua e tā ua tele le nā. E whaaloto tele ai o tātou te tai. Whai le mea sao. O loo mai moa ma whaatalitali i sa moa. O lea ua uma le whainga palota. Ua uma le whiringa le tunu. Uma le whainga whiriwhiringa. O malo isi kama ai. Ai ki ko isi kama. Ia le la. Talofa malo sa i fumanuia. Malo si fua, soia. Ia, talofa lava. Tau ai pila ko fe kulisi. Ai ina e o vevesi lava o le mai fanero. Malo ma sa ilisi manguia sa mo. Ia la. O wale ga ilu. Ia se paso akule ka kofia fia e nguia lava whainga malo sa mo mga. Ia, whafte tele lava. Mo ngā lei mo le tātou whainga malo. Fau talofa malo sa i fumanuia. Ia, so fumanuia la sumari a ko sa. Talofa lava. Ja, hallo se for o topo u le ke fo. Talofa topo u. Ja, pra foi. O u lu diako. E koro puro fa fe kai wa ka fa finga ro le fio gole pa le mia fa wa. Ia. Mondi o. Ia. Ale la va ya ku le ko inga le ku le si o o fo fo. E ka ka wa ba fa le la ko su ye me la ke fa fa si ngo wa. E fio ro fa fe kai ga mo su fa. Ke o fa la ko me ko u mai le mo ngo me le nga ye malo. Moi. Arme ye ka ngwa visila ko kumalo e di va penga la ko palo ko ku le ko palo ko ona ko kumalo moni e ka ngwa ko kari inga e fa alo alo le kumalo le nga ba ku ya la ko madila ya la sa ka fa ya e fe o le o fi fa ge me e fe o do mo lo ngwa moni yo arme nga ka ngwa fa ku ba fo ye ya su fa ku le umba ya la ta pi pi le ya ma se wa ko ke le si fo e ko ke le su si ni o ya yo e ka ngwa la ko ba fo le le fa lo le kumalo o me kele Madia. Ele se mesu go fio mesu ka. Ora kele foi o kupe go fa do. Se bona vai ele. Ia. La saka fa ia fe. Ali o mai ela go lango le. E ka mali o kula mai. Ele ia ska ka ku fa mo o le aso ba le fidi o le aso foi male. Kai ngati. Ia. Ele ia ma se ku fa mo ngi vai kai. Ele fa pe ku nga ka ka mai. A foi o kulanga ma foi kula pa. Ia wa lo ka lo fa ia. Ya o ai o ngaro ya ia kun ma sa nganga de aki ko ya du makai di o so ya ko ai si foi li simbaka nga eu no mo bolu o la nga paso ko ya tau ko tambola ngel tai ya talofa balon se fo monvia ya te fo mo ia la o fionga le li ku o fa mo ki nga le ke fon talofa fa mo ya ma lo la le usai so le ko e ke sira fia so le e ka kaunga ko ai lo ale I wo vai kele le ko inga le so le vai ya fie me nga wa ki nga dunga la lo nga wo ya si le fie me ka ngo fai wo ko yo ki ka ko so le ko inga o ke lo for ko inga Salvo. Ai o ka ko ele si ai ka kilo fo le ka ko mga kuya sa mo la ka po o le ko inga pa lo ka ko ke lo sa mo e la yo fo pa ki
Ia. Ya ora la ka mo fai ar ko inga ko so nga ia pikola o pa me ar fo inga ke wa ru nga me nga Ia. ke o ku lai me si be si dia ko makanga Modia. Ia. Ya mo ia le fa sa ve alo fa kira alo fa te leatu ia fa pena foi le vasula le ana sem vai tu nei no mai nei la lo ia fo lele o i petesa mo le tulanga fa pena fo lele fa pe ole a mata lo le fa tele no le mata wo fiuli mongi fa ku suia o mai lo le o mai tatolo ia wa pe wa ne fo lele ia sui wo le i lo po le ale me fai ia o lono winga e whanangolanga uma i le whautuanga o le whamalosi e matu le i tui le pae o e whaisu. Ai mana i le mele na mai nei e tau pa ulanga ia. Le ana whai mai nei. E mana i ala tau wō le i tu malo. Whasili le i tu malo po se mea o talawhia ngai. Ai le tau wō e sa ili tō wha. Wale mea sa o e whatu tō wha. Le ai, malo lo wa lava le nā. La toi watu fo le si tau valea i lungo le si matanga. Wal tal sa orna le tu malo. La ye le to faio. A o lea la a palu i whasa pasu i tu le. Pa mamana o tu le a le mea mali ai. E le ai se pool of money or a budget pa di. Le na whai ele tala na. A tu le pa i le autu stala i no atu nei. Ia mai ia. O ia ngā o e whaingi pa angi events mangi activities e su o ingi kupe se whai e mene o to tongi e lo ia ma to tongi e mene e mātanga ia nala nena leo no whai atu tālo whai ana whai ni tule paola i tau a inga mau tau tau wha whai lele ale atu no o malei tu malo tasi ale tala le tu malo so ia wa lava lena Save yourself and your family and your village. Malo i tu malo li tak valea. Talofa. Talofa malo se fu manuia. Lagi bali e taua. Ia, sauno ia. Aqua sila ngonga vai. Aftai. No funga nefis. Ole kulanga le ko fe ka winga le palok. Ole aso finga galo ia ile. Le kulanga le kusa wole ya baga ia le ko sigo frega palo ka balaga frega vega saga lu e balos ia lo ola o rafta ia o fiona ngaftas ola tali mu ale nana fa ya tul vason tene ia a fai wala to le amana ia te tau na tula i mai le fiona i le komsina e tali e pui ai le mamalu le integrity o lana ngā ruenga ma le latu tautua sa fai peitai wa mana ia le fionga le komsina le vaenga le tula fono o ta ua i lalo o whainga paloto lua fesumaliva e amana ia le aia tau le sui e mawhai ei ona toi whai le whainga paloto o le te unga la o le vaenga le na o le tula fono a whai e le va o le sefuru po o le 5 palota ona ta ua la ia leo le toi whai tawina ai a fai wa se sila nei e tai fast food 5 se lau fa tasi valu se fulu ele ai na le tasi le tu malo na le tasi le palota e vai a o palota lava ale fast lava la toia fui mongi so no a le ia o psi vai ga le va kui ku sa u fa le ga lo wi ala go da o marielo ole fa sa fa nga inga le te kauki gar ko siga bra au fagalo ga ko kiki ya wigo ale fu ma fai ale fu ko ia malesi me fui lesi me ola fai fui to titi a miliona ta la le vai so le nei to fai a to le fai taunga le na io o to si sila ai pe yebe ia pe le official fa an fa pe la o le mea o le te unga la lea, to tongi la o tau le 5 afe e toi whaitau il palo talo le tuma. Palo kwa le sui le e lu i koe recount. Le nā tonu lava. Ioi. Oh, so. Ia, le lei whaftai ua mau fwoi mamlama. Whaftai tele lo. Ai mawia po kalabe. Tai. Talofa malo soi fumaduia. Ia, talofa malo le soi fumaduia, masalo po le tato wala umulmuli lea. Ya, maro lava so ko manuia la o fiona le ataua. Tai. O fa ko ko pe ku shau. Ia, tau no ia. Okay,
o ke kalkong wa o ke le lava nga o maua o i sa nga la u le male toa sa ili le ami ton Dila. o le ala o ke loa ya a fai lava e ai ngata o langa nga loa e langa me se nga fai e ngaliang i kupe po angong i me fai o ke kalkong wa e ka kaunga ma awal nga i lalo ka peka kaunga faali lama o le kula fongo ia kako va ai mo le lumanga i le si pai nga paloka wa akako au nei la fa pe awora mele le fa msimo ia kar pongo kupuan ngi ma e fai lava le amio ngi ai fai o la e vai o le nganga ka ka ia ngai loa mga va ai ngi me le kau on fai ia e ke kau nga fa pe nga ai la ka Madi. kau nga fali Madi la. kau nga fali lumama o le fa pai fa nga malo le wa wow mai le fa nga malo au me ala ia pe nga kala ia la sa ili la mioton ya o par como la o yo me le ka pai au ngi nga ngai la lo mi me o la ka ku kisila fia Madi. se la mala si la le tua Madi. la mi fo la ka ngula lo ka pe ka ala ka ke agua mo ko lo ka se mala ka me la no Madi. si di fali Nalo. di per fali ka ko la ye lu mo fam si ngonga e fai ba ye ngale unga Madi. wow ko ngwa ana fa pe fo i po le chapi i po sap le malo po ai ya ko ko fo i le lava mangisi po e ko ngisi ala fa ko ngi a ko mo rianga ma fa ki o fo i le fa pe ala sa kalio ku pe lai ngo sia o manga ko ki kinga Malo. fai pe me o lai lo ngar nga ka ina ai Madi. ko ala va ia o lai e fa mi singonga o pe le fa mi singo ai ka ko ka po ai Madi. ya mali unga e mai ia ore nga ala wa mali e wa ola fi fo au ka ali le me sa o lo pango nga lo ala ke lo le ala wa na me fai le se Madi. wa masana la fa nga la si la le le mo ala ngo fo la ma ka u me sa ya ga ma la la ia mar kula fo e ma fo ri wa ba ma le ri ala si la le ri ia wa mi wa fai pe ke sa o pe se ya ri si la wa ka ka ya ola u sha u kala Alo, va te le lava. Maria foi le fia fimba. ya mungia la le Ia, fa sei foi, fa sei foi. Ia, o le tātou wala au mbuli lava le nei e tāwalunga i le tātou por kalambe o le ngā ngai fo whaiva, fina ngalo whaali o le atunu ua, sau noa le sau whapito i a whime, le pāle mia tau ave, tātou wō i e lango le sunga lauli o le pāle mia fau o Samoa, ma le malo fau o Samoa, tālo whalava le wala au mulmuri. Talo fala sunga, la fionga, savea, Tālo whala. o lo ingo o sala. Ia. Ma dio tau pa mai ma ilo matua. Whaftai te le mal polo kalame mata ngofi. Ma na yamata upena e sau noa nyai. Tolu anai mea na lalo whalongolonga mua o e tau o mai le vai nga fo ina lo tō finga. O minista whawhetai o e alu tonu fo i ama mele e ilo loto. Dila. E se le pea ma e se fo ile le mana ia o te lo tala fea ngai fo ile a fionga lauri malitua malitulanga o le minista o leo pe fa pena foi ale pe ona e fifi e sauno ai ia fa fitai lava mona tulanga ai pe te sai malau me o tala no ina mai o wingai ele safapito o te fa fitai mo vi ia le tua Lila. o ia se manatu ile tina o le usofoi ia no ia lo na te vape ia aiwa or run out of rule of law well can you turn now ia well they say si mea ai fastai ile tua be a fai o toi malama lo matua tonu foi ia o tulanga ia la lauden malito e ona to telo tato o sila o to sila mo tilo ia o se tangata este le famangalo and I think he would be very happy with this but ia lava lo tsalangona ia if we na le sesi tu
e le tu ua ai le tu la fono ona o lea e lava la vea ia e le tu langa sa matua panga tia ma mafatia ai le to te le ngati tono sa mo o fafo e tau lava na ona carry on le justice ina ia paua le tonu malisao ina ia no fole leile na mata upu ai o le tu langa le o lona fafetai o vi ia le li wa maua ia se na kone pa ile mu Maria ia lona lua o mea pena u fitala no atu fo ia pena e ta wasto ina e nei te wasasi sa utala po sa ngana ele ai se nganga ina ia e fe o sopo i o tangata o matua o fa alu foi mava ai no fa longo lava e tele o proclame e ta urto ina ele cognitive decline e tu lango lona ma fau pela e lo wala ngona o le langona alofa ona e to atele na wa o e o lo va la latte ya te o le HPP o lo tilo malato mai tau de to ina ai o pei wala le anga ele ai tenga wenga alofa Moni o la to tama fai ile to ina to me it looks like he's in the process in progress there te mai he can't stop it tilo for ya be what delusional as to ina it's a disorder ole mea nei te was pasi sa otala fa mangalo mai but it's a town tilo for ele tina polona to alua se avele to ina siaki the assess ole ya se me ofale to it's a stock record now to fa lo for la fotea longa itua is neila mta up we winga lauli ale male to e mana ola sa ilile ele taritonoa ele suafo fa inai pe foi na le na mafofa e to itu me lai hita ilo na loto ia ele o masui ma dia ilo na finangalo ole ala pe to fa ia tato e to fo ia le mele na o mana maile fai o fa masinona pe la hita o ma ia but I see it as like he's got a condition where you find it not in ma e polonga I fua ia la tovainga ia mataita se to yama mana supporters ai ni fo ma i nga supporters kola i mai o mai e ave to inosi fai se upu pe le tata wala vai ele nomo o le tato Samoa e fino miele tato anganu ma le fa kerisiano ile olanga le tato olai e fai mo fale lenga e alu le fisiki o tangata e to loloa e lalo mai a ese le to ainga fisiki le fisiki to ina pe se tangata mai se si atu nu le Samoa e pe si la filme lo to fatu ai e se ale to ainga human being Samoa ele ole me leu te tonu ai tina o la fau e ai ngase ole o te le fa pe o te fatu but there analysis there is a cognitive decline in a mental capacity mafo faule yai moto was sila foi o te le swinga pupuni mata puno lalo to ina e mo ini mata fatali tali se taimi sa wo se tala olo wala fa na mo le polenga yai ia na tolua pero berna le botato ai swinga na e umi ana mo ini mata ma fau e wale tau mate tana tango mai lofo no toi fai sana nga luenga le ale alofa mo le toi ina ele anga le alu neivia ai tu po mai te fai ai lai malo lo silato ia palai ma fai se tonga fiti ia ai me mo mualava ia matau ia matatau ile atua ia le mele na utava ai ile group ile vainga o kerenga Lucy I'm sure Lucy lo mka ile ko
Ia alia I mai loa mea ia. E o lava stoi ina. Ia a o se una po nei afi lawa fionga famalia tu fa umilo. Faina. Te lava o na lewa tawalunga ia le tafaso ile nei fiafi ai fa te tina. Lo fungia le toe molo malosi va ftai foi tapua I matatalo mai. O ele whaingo fia nei mea. Ia, ai maise foi o le whelava sai, foi lele o la ngona ma whaamtalanga le atunu o ilunga o penga ta whailangi o le tio ma tulanga whapena. Ia a o le anganga moni a tina, o lela o sao no le tina o le atunu. Ma whapea mai, le atunu o walawa lea. Tātou uolo e lango le palemia fau le sunga lauli manuia lo na sanga I ane tau ave le tofi palemia. O whapea lo mara utala. Wei, talo whae whaawetai I lau o fionga le sa whapito. O te le I manatu. O le a vave mai se taimi. Ae, o le o umana whaamanui atu isi palemia I whafu. A lea tātou te nofo le loto I whale. E wholinga mai ai, e ti ngā le whaia ina. Wale me whaia ai, ona tausi le loto I whale, ma le vānu nofo leo tātou lava I Samoa. Moni lava. Ia, ai wana rei. Mei sau noanga, pawhitai, vi ia le ali I le manatu wa I le tinao le atunu. O te vi ia pawhitai le atua mo le nei suinga matongo fio tātou mau le nei aso. Ia pawhitai fo I laua fionga mo lau polo kalame tau longo o mātou mau atuaini mea se tele au ngā mōre tilo atu foi nei mea tutupu. E tele lavau wha malamalanga ia malau whautuanga ia mea pena o le ema ia oa uinai foi mātou ma mātou iloa ai nisi o mea sa lilo foi o mātou o tutupu. Ia le whamanuia le atua I laua fionga sa vea malenga ruenga mai te foi le ofisa ia turu ia tu pere malosi ia te oi le ngā tere mā whau mre tino ia ai mai se lava I la le anganga ia o te tala tule ai ne a fiafa tai tele lava ia whasifua ia alofa mo e tina ia lana I feel humble when our mothers and fathers speak and bless you and give you their support. Ia, whafti tele lava, e pēro vai atu, e pele tele te māma tina mātua, I lo loto ma lo fatu, ai sea, langa sa au wola mai ai I limo tangata nei, ia o tau se sila foi, I le toa tele, ia, o lo uta māma tua na soifua se iau, o ina se lau ma le ono na tausanga. Ia se I wawaila, tele o tangata mātua sa au wola mai ai, ma whatasi mai la tau, ma o uina mai ai, te isi o le latou poto tele ma le latou poto uma. Ia, lena. Ia, lo fa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia, nei e fiafi o le fionga ia teito taloto taleni, ia, o le a whaua wina le tātou. Ngā luenga le nei pō, tau longolongo, ia, mō so na whiringalo e whapena fo I o na tāua le whafunga mai e le atunu, ia, ai, mau ai le vi inga o le atua. Whamangalo se leo le atou se vea I le nei e fiai whafte I atu I si ufonga, ia ma whiringalo fo I na whaalia I le teimina tatala I le tātou leina wale whasoa le atunu. Ia, tātou mali e ia, tātou mai e tasi ma le fionga I le sao whapito, mai, na auli e le mari atua, whamni atu lou tulai mai. O le atu lau pepa pālota I le mātou supermarketi. Ia le nā Samoa. Lofa mo oe, tātou whiloa I le aso atai au. Whaasoifua ia ma ia manuia. Pea au walo te whainga wenga. O le atu lau pālota I le whale tusi. I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingo fia nei le whainga o lau pālonta I pālonta pitonua au kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa pālonta I supermarketi fitfilia, whale loa, no whanga lau telem whemalanga inga, ma whale tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa pālonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau pālonta. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so whale motu le lumanai. A whai fo I o so whale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lau whale. Awane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o saruru taitasi le se fulu e te aile whaa.
O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Afia maua sosa, Omega Ka, Ianga Loi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o.